nya sumdue me da urade asem o my Ghana mu mofra emu youth empanifo enkwala ya chichafo awo urade nsa abofo ma won onwa di fi no fi banya sumdue akwantufo ne adavafo me da urade asem adwadifo me da urade asem wo bibiara okope wano aduane urade mo kwan to ba bi ekwan ni anopa nyame asan ye na de ni bi mu wa bie ni soro ohan no wa bi ato yenso yi enframa ye humi ya nto ye ntwe a na ya sedan kuto woni nyame nya djuma antima gi nyankopon enka onso ho anopa. Good morning. Good morning. Dr. Benjamin Prano pay na nyame ase. Anopay ayasita na midima nyankopon anopay me humegere me ne mema yeko yeba ayasita ana midima otwedem pon nyankopon a ohwe me so a oma me hu emasem ma me na nyame ase emfama Pastor Patrick eye esiedu eye Pentecost sofo a ono ye area head ewusuhum bebi Obia on yere da nyame ase kese pa edimom ye pa men twempna makraw anope. Right, Mate Midasi anope. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Bishop Hitman Brakwabena. Great to have you. Oh. Hit winning to be. Catch you and great to have you. Metia Sana Yamia Dum. Peno Pentina Mametia say. Onona wa mame kwan cement na se. Intimidana you. Memetia Sana Yamia Dum. Eye pena nyame pentina mametia se. Onona wa mame kwan cement na se. Intimidana you. Onyame ye friend ukumeni ye wunyame ukuma oniewu owo ho kwan se oye ne ope. God does everything he wishes or he wants at his own disposal. Hit nyame ono na oma ukum na oma nkwa oyi dini fi atiatofo asase so de ope no oma ne tenase de ompe no so na we di na fi atiatofo asase so obi nkobisa no obi nkire ne de onye enti se ne ama me nkwa na me kasa na wiase amansan nyina temenka me kan ne se odonfo no mobrofo agya wadoye doso me dawate me tia me mame antimage ne flipamfo. Amen. Yamenka yo. Great job nyankopon ka won so. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, you're for saying. Yeah, me piano me kasa fit me. Piano na pay na nyankopon say. DJ Hitman me bisa ta na pa we dey nipa. You see, I think I can't see na me ra ho sisi a. You see, me shop obi wo ka say me enye mami, me ye see. But if you say with your confidence, it will come to pass. Me shop and I probably the yamase mami madam, sister mama, not more Tamanita market. And I'm boss Gamshi shoe. No yet for what Tamanita market. And I'm brother back a taxi driver with all bed what Tamanita. And I'm customers. And I'm a Pesadi Eda. I'm Nalu, what Tamanita English Assembly, the Church of Pentecost. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Bakobra. Me patcho for saying. But I the new pampan. Vida no pay na nyankopon say. I no pensu ye be obo ade nyankopon ase. E wo pempensu a oni yen edi. Wa boy ye ho ban ye kodai ne ye dai se wufuo. Ba ye sorry ano pay na basa kese na mu oduro no. Odi ekura ye mu enya ne nya ne yen. Se chema da se de ya boje moje gusa we di ye mu efu sane ya. E ka se na sinkuto na ye dem ma no. Me da na se de ma mebusu enyin na da. Ebusia kuo nyinada yema mi odobro ni de rade ase e de man nkwa nyame nkwaso ara mbo mu nyina mo ho ban wodi fi ni mu fi be nyinada mu e rade mbo mo ho ban na bri nyinara mo be ye adwuma emfa sure no twede ampo nyankopon ni ho nyam especially where wo Hitman ano pebia la no umbreye nkwanhye nsem e de rade ase e de ma won nkwa adumnti amen. Amen. Vida. Good morning. Mane Bakobra. Me patcho for saying. The film is set in Kasafi Sakumono. Set my minti wanna pay.
no pay danya miasi fa ko da maw da bet studio kan crashes match akora miasi fa danya miasi a friendship about and then the workers na yakopon mo pa danya miasi fa ma prapo ni ma Safa kwales obipia nyakopon ni mo obipia akuna na wada na sama ya mai. Okay. Right, my tip me that's a papa 059340 6565 0534 Good morning. Asante Zongo. Papa. Ana pay wapom to say. Azozo hina za pia huwa na dauruma. Abedu bebe pe manu adiane. Nice one. Na matu nkan die. Atafia wa yedi nyina wie. Ana wu kwada o. Me yire me mami nananom. Ya hu han kase ne sa dia. Ni ameka ne shai. Fi hwo nyambi sumunuo. Ansa na wanwo. Ebi asima da fadi nyina ra ya be da dia ja. Oh, da sani fi hwo nyambi sumunuo. Ansa na wanwo. Ebi asima ni amanyi na ra be jomako. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Bra. Yes, sir. Bra machiu. Sa ko dia do pe wapom to say. Bra me hoye pa nyame adom. Nyame adom etiase. Anopei. De nyame ase. Se wa hwe me so na dom nti na me da so tiase. De nyame ase ama me so fo pani. Honorable Bishop Richard Oche Anyagbede. Adona International Ministry so for ba kope. De nyame ase ama me fiefo. De nyame ase ama me yere ni me mama bushia. De nyame ase ama Hitman ene Kofi Samibi ene Kofi Ima Asante Zongo. De nyame ase ama Mrekua. De nyame ase ama loyal fans of dear presenters ekuo ni nyina. De nyame ase ama College Association for nyina. De nyame ase ama Madam Fujo Committee 4 ne ne yere ewo Yesu din mu. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, da. Da bacho mo hoye. Nyame adom ye ho ye papa pa ye fro say. Acha fra me Messi. Kata frende. Messi ma minti wana pay. Acho ana pay me de nyame ase. E wa boy ho ban. Ama sa ma de ache e koda e no me ho social. E da we da so de for che de muru. Enso ha ni ba e nyakopon kasa. Esuma na bofo kronkron ma no benwane nwane pia me da na ase. Ana se mamu so amu studio ho nyinara ndama ase adwuma amu ye nya adwuma ketwa nakopon to nso mu so amunya from se fra adua esi nso bontiano de nya me ase ma wo yere ne wo ma de nya me ase ofi biara wo adwuma mu ho afi peninzu ko si akwara asem de nya me ase de nya me ase ma odobro ne ne ma de nya me ase ma me ma ne me nananu nyinara for doctors obi biara dwumafo nyinara awurade nyakopon bɔ mo ho ban ayalefo apemfo awurade nyakopon kasa bɔ mo ho ban no fa ne sense ka obia no onto ne insurance ngo obia so de nyame ase papa de nyame ase ma nyako de nyame ase ma efie sugar se vale do obi biara nyakopon bɔ mo ho ban ono onhira wo bibi biara ombe bia enye yemu am na do ne mu den. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Me pachomo, what you say? Nyame adom ye ho ye papa pa ye fro say. Pachomo ati comfort. Ba minti wana pay. Pachomo na no ho ye. Wo bia ho ye papa pa. Ano pe se artiste, ye frame ati comfort me every big fan. Ano pe ye da artiste ati. O na do e be a wa se ho ye mobo e di adom ye. Yantia, yamashe, ni hu mobo nti. Ano pe ye da na ati. Me da ma me betia nkwa me mano me nana masi mata koma me ye sofo munye nyina me ga wan me ga nya kasi e mo munye nyina nkwa e wo no Yesu so amen. Amen. Yeah, that's anti comfort say won so what you me afra no pay na what do I say that e dey about wo Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadi. So good morning. Good morning. Me ba you for say. Very Kofi Kofi ka say free him fam. Because I feel like Yo. Good. Ma minti Kofi. Oh, Brokama, the Yamiasi, they are the patching at the Madabo dream, what they did for Sunny, Yantoy and Tia, Yamiadom, and Wuhan. Yamiasi, Mammy, Mabushi,
Mamina, Mama Cassandra, Medanyasi, Bibia, DL fan of Medanyasi, Bibia. Okay. Right. Mate, me that's a papa said what me a friend. Good morning. Yeah, good morning, sir. What for your station no pay what pum to say? Me adom ya hu ye na mo so mo tere. Ya me adom ya so ye hu ye papa. Yeah, no pass ye tem kasa. Yeah, ye dia seda me nyame. De ya me ases wa ma de pe bia chini na. No bi bia ro pie kwa ko pena na bia. E wa dem fa no ko, no fa dem rasu dwe. Amen. Amen. Of ya. Good morning. Good morning. Me patch your first saying. Patch me the rider strong because I see Fatima. Father ma minti wa no pay. Okay. I said the radio to say what I show you in my departure. The radio not me money no. The radio to say what I so and now watching so. We back penny kwa kope ejuma na po ko interview say radio say we need to can offer nko. Amen. Offer nko we need ejuma na be discuss ndwum. Then you asima mo studio ho nyina. We no mo na mabusu. Then you asima Ghana man na school college. Amen. Yeah, that's the one. So, what to me a friend pay? Now, what do I say that? What do you about? Good morning. Good morning. How are me patch me who your papa. Your first saying. Patch your friend Obia. Kasi akwati akwaso. You Obia ma minti wa no pay. The radio say what say so. Safi akwa abati bi. I didn't say action no pay. Ah, you hind it near the radio pa. The radio mama me nyina. Maswal Martin Matsada. But we would on after back of better when they want to be there. Amen. Amen. May that say. If I cost me no kahona free and faster than your face. 059340 6565 0534 050199. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pass your first saying. Mama, me feel say buchu mado last time. Mama, yeti on catch it. Me o Hitman, mama me akavlevi. Kafra. Mama into Obama. You na no pay so den hope of mango. Amen. It also den am ko ba sika sika ma e ma me feel special for so nebusi. It's ada nyan ko pa sika se ma wasi Madina at Mary Lakeside. Me so me bushi adumiti. Amen, Mama. Good morning. Good morning, Brakwaba. 497 kwaku. Brakwaba nyamiado me ho ye na ho so e. Nyamiado me so me ho ye papa. Brakwaba na edi nka na me da obo ade na se. E de ma DL enkwa. Wo Awurade odi DL e be say yen. Ye da na se ma me a wo DL papa wo no. Ye da na se. Ene ono hu nti yetimi eda ye nyame ase wa bra ya sole anopa. Ema ya dofo enyina ti enkase ampa ye ho ye DL pe elebeti ya yewe nyame nshira no nyame nshira DL staff ai Brakwabra wo ene ebusuafo a moka ho nyame nshira mu ye pa nyame nshira mu adwuma mo ye nenye adwuma keto ahomate soriye enye yizi obo ade ne de mokọ de moba eye adwuma kese ena mo fa to mo ho so nyame nshira mu Brakwabra na nso ye mesodi nti me fa ho ade nyame ase se wama ene adepa bi aseme na masate wo kra wonka e mujedi mu nyina. Your call has been put on hold. You and na mahodi. Good morning. Good morning. Mrs. Mita. Yeah, Brakwabra. Come kweja okra. Someone na mabremu pa. Mami tio. Brakwabra pe apobwe. Nyame adom me ho ye papa. Nso me ho ye. Anope nso nyame ne yedi ni yie. Ya san so le fi ye kateso. Kache mada bodwe mo de di mu Afrika ne omo mu ko school ko omo mu be ko eduma so ko yesere rade so ma kwan so ye jojo ma ye yonko so mba ye ho ban na so da de ye re mfida DLFM ntino se ye re fi ye ho ye kata so mpo a ye so le ya ye beka ne kase ye yonko so mba ye ho ban o ma mu nkum ne nkata ye nso bebi ya ye ne ye ma ne ye butua befa o my Ghana ye trasum due eni odo papa nyame nhira ene ne ode wo ye me ya deckness but minim ya wo ye enti adwuma ne de meye nti wo de mesre wo ma me ye madwuma ntem Awurade nka wo ho nti na eni mo nhira wo de bia motivation a wo de breye
nti yesum omagana ye ni je ho na ye kon do nya wo de bre de ni de na nti ade nkwaso ntewa no no mbo ho ban and opemitia loyal fans of DL presenters for empenifo mu wo mu nyina from tema ekosi nkwala so ewade ombo Obia ho ban Obia kwa onti na enimu nkyere no ewo Yesu di mu amen amen me that say I was saying to me if I call so we my honey ade aseda be say ranking can messages about crowd Jeff Darko Glass Works and up was what the Nyanko pass glory be to God for another day it's loud and clear one Massam and 3 junction if I say boy appear and up what the Nyanko pass said man and ba aseda ni sure say boy appear I got the message about what's what the Nyanko said. Junior Terror, I saw what you in a live from Macro Carrier. Happy birthday to my son, Junior Terror. The Nyanko said, Papa. I'm here in the free poker, I said, pay. I say, I give glory to God. The Nyanko said, Derek, I tell live on Facebook, watching you live from Kofodi and Krakai, Eastern region. Richard, I hear DJ Ghana man is what the Nyanko said. I'm an Abusian, Bibia, what your DLFM Sabre. I dominate, amen. 39 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show. Yeah, there's sports nearby. I go dear Munsam, I go Pramason Sam. And I pay Shishipa. And I pay Bismarck, I do say, man, busy at Nasa. All the latest around the world of sports, and I pay a good year Munsam. I crowd of Bismarck. I do say, man, busy at Nasa. Man, busy at what to say. Mr. Hitman, yeah, then Yankopon say papa, and then you quite fair. Yes, Yankopon SCC. It's a beautiful Wednesday morning here. May our effort be fruitful. Okay, our hearts be strong, and our days be blessed. And then I pay the idea sabe so mubiano. Trade Yampon Yankopon, woman in Yinshura and Famaye. The Obey Musuo near sign, Wompengu. Famaye. Ye na ye kopa adwuma Nyankopon ma ye nsankabi na mambiza no pay ni edi nkomo na me ne atiefo ye hye hu nkran okay and nkomo ani edi no na mekasa e dia fatachiro ma ho we should be very very careful the kind of words are free anum eba okay and sem me a free anum ba no etumi hya foforo nkran and sem me to be free anum ba na ma foforo aboto obi anum asamuntie ne na wade agu Obia no masamuntie ne yeyi na di afiri adwumam taxi driver bi a wo tie mi anapay trotro driver bi a wo tie mi anapay na no masamuntie age ne ka afiri ne nsam Obia no masamuntie ene ne girlfriend ejano Obia no masamuntie ne boyfriend ejano Obia no masamuntie ne oda prison we should be very very careful the kind of words aya afiri anu ba obi nyanko bebo wa no masamuntie sabe mpreduasa and when you must bon the kind of words through a numubano and yet pleasant when you best and yet come up into who be one on our casa no one dream who ye and son sabin preduasa and some through a numubano I dream who ye and sawakasa and then some year was our come now what kind Proverbs 18 verse number 21 okay was a death and life are in the power of the tongue. Wo and nkwa we attach my soul. Wow. Obi one man anu masam na ne ba tete no wo kofi mensa wo bebre. Abofra ne banyi no wo bre. Ensam a wo ka e ma wo mba aya kansransam fagumba so. Wan kasa to da bowdin fansasi obo. Yes. Kasa me kwaku, me kwabra, me kwasi, me osei, me medi ye. Okay. Kansransam fagu ho so. Kam no mi ansam ne me yare ya ne bekum yare ne bekun so ampa
be very, very careful the kind of words you say. Now, what I want to say, now the idea say, the idea of a command. When we say me chief for say appear, me didn't hear papa. Still now, I want to make a demonstration. Catch a chief say, me didn't hear papa. Chief for say appear. Now, one to me, I need demonstration. The mat wafa. That means what? It could be say, yeah, I'm watching World Cup, no squad in the bar. Yes, you grow best with friend up. Where you training and answer preparation, yeah, towards the World Cup. And so when I was here to me, you were fedging na and I start doorbell. What's in car? I'm maintaining car. Maintaining catch it. On also castle will be a demonstration. On the chief for Sebo appear. On also can be. On also can be. Set wafa, your for fan World Cup. No, nothing. You read maintain doorbell cracker. I'm New Zealand. Come on, do jump out. But big men, you know, I want to be a man. Or wafa World Cup, you be a. Oh, more benefit of the doubt, Tibia. World Cup squad, Nanga said the World Cup in the banner. Offer dear Mamma for your man, yes, dear. Any bit me a career phone. Mamma for springing up an hour of Uncle Boma Chibi. One spring off. Now, if you want Sambra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Crama headache. My shall go, Mukacha go. Black Star team will want to me spring up. No Samba back. What's that? What a utility player? Yes. What then him honomono? Was also babaku? Yes. Ebe defend it. Was springing up no kwa ni mo ma. No was Samba back. Aba defense was. Aba supporting defense no. Na team no why na ball attacker o to me Samba back. Yeah ni wo. Esa spring up. Esa shogo. Yeah ni wo. Ball no cross to me head. Jordan mukita ball na say amon take. Omo ma back. Omo spring up so. Eno mu training omo ye chese omo bobo ne fan chenko a. Omo to me spring up. Omo timi. Hey, let's just say I would do offer. Anna, what's he saying? One spring off. Now, if you want Sambra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Crama headache. My shall go, Mukacha go. A few moments later. Wafana went to me and Kobo Ibi. Offers why she. Mammy is already a good young uncle. Right, Tebusiano pay me more, Timo, Crabba, Quinson, Coso Cramra deal 106.9 Mega Swamraso. A good young Sammy, Sumu Jumadi Cassie, Sueno, and Yasumo, Bia Jumadi Asusua. What a godfather, Mr. Hitman Casano pay. One on suit timid idea can send Cransha Samno, and so I brought teaching bench, baby Bia, one so would tear Jumadiano, and a pioneers, a wine, and also a cacre few ideas. So someone ewo jumadi enso no pa wo join the show no live on Facebook capital D capital 106.9 images outdoor videos outdoor and reactions outdoor nyina no me patro brand friends Mike say na no pay one so atimi lazy me memsi adwumadi no wodi nyina so so me ewo social media platforms outdoor so na say won san so ato adwumadi so ano pass da PSA enso ekwa dia man Lumba super wo mo say men kan church enso ba kra ana won man pop enso enso da do adwumadi say Lumba super ana me kan fo da man adwumadi enso sanse nei empanifo so da fam fide man ya so ne so kragea chese obi bia nso agya tuma ne pai obi bia nso abuba binti Lumba super ana me kan fo ma adwumadi bia wudi empo yemfi anfuma nso anom no wo ba ma onse kan Lumba super ni bia ma dama yesin konya so amana ne komo no ene ade kan se fisam komo no ni nyina de sumo adwumadi enso aseda PSA enkoma Mr. Kwame Fum Jesse Michael Awuni odisika brante afei kana tata na afei kwampo no abrante friends oburo mom nyina enso eta adwumadi na chi agudie mu nsam no ya de sumo no de ko empokra ni deba ewo adwumadi enso na bibia enso so atimi ai kama madika di komo sa wo join the show no live on Facebook images audio nyina won se ka yan sha se a flying number deal 1069 conform so amana ne komo later si nyina no ya de balance so atimi ato adwumadi enso na ni ma brante a ya friends say Mohamed Salah Gali abrante we si akan enso de ma Liverpool team no reporter mete and say na iwakodi komo wasi say this season me patro June say season ni ba we ya one so de osum ni nyina so ba we e wa Liverpool bobo konim winim sa brante 7 yana simple no when ya kan say 9 years and on so timi bedi ya adema Liverpool club no nim so nya 310 appearances as it stands there me patro we si akan 310 appearances and on dem club ya friends say Liverpool nya 189 goals and after there can say 92 assists me patro player of the month no ono so nya 7 times and there can say we no golden boot no one so timi born no majenje poly
player 94 times ana wotimi agi godi mu nampato we no enso ya ade kan say playmaker awards no eno so abrante amidi no nkomo Mohamed Salah Gali no so wotimi agi mienu ana afempo no player of the season enso so wotimi bono maden agi mienu na nim say EPO no wono so atimi agi mienu de ama club ye friend say Liverpool ntimo Salah Gali abrante we na amidi no nkomo season we ba wi odo asumni nyina no enso e ba wi e wo club ye friend say Liverpool no enso ye nkoma akre fi oba ye di nyina so suma dwumadi enso na abrante e friend say ebereche eze edi ni juma enso di ma Arsenal the Ghana reporter mete and say abrante we pranim say nanu ata Sunday at the time I just a big game no enso tojwa e wo Wembley Stadium during that time Man City enso eche club ye friend say Arsenal ebo me kamienu enso EFL Cup nim say abrante amedi no nkomo ebereche eze enso antimi agina and di juma from Arsenal reporter mete and say abrante we pra me patro 6 weeks a day nim abrante na say make best 1 month 2 weeks there abrante we so timi di juma enti international break ameni ukase no players out do so come national teams and omo kokonkode so da mo man no abrante we pra and on so enkoma akra fi opa ye di nyina so sumo dwumadi so ndeko empokra ne de ba dwumadi so na be kai last Sunday at the time a big game no and so eto dwa me kire club we no Madrid derby Real Madrid and so ne club e friends Atletico Madrid game ne eto dwa e wa Estadio Santiago Bernabeu that time Real Madrid and so che club your friends Atletico Madrid there you go mu demu unim say abrante your friends Federico Valverde and so timi enya red card or sa game nim reporter me gada no pay and say Madrid in 24 say one so call for appeal abrante your friends Federico Valverde red card no e was say na yen penifon so timi over tennis ade kan say red card on so nsakan no esan so mo so ma hwe video no me patro video eto dwa mo nsaka bi wo mo say enye ni intention crampo sen kanei wo be call for sa challenge na sempo no ade kan say boot no enu mpo wan peja se amfantia player nti reporter metia no pay and say Madrid team no enso so be call for appeal abrantia your friend say Federico Valverde me patro na no ado no so nya red card o sa game enu so tojwa e wo spade kan say when Estadio Santiago Bernabeu no enu so e nkoma akre fi opa ye di nyina so so odwa de zina Sevilla kache winim some head coach face Matias Almeida reporter mega da sa no pay openi no omeja ne kwense se masa ne mo de mo no e wo form party reporter anopa mega da free we club we e Sevilla ensu bobo kom sa pani e friend se Matias Almeida wono na ye head coach ensu de ma club ye friend se Sevilla no me patro ye dan ye ja ne kwan no ensu en koma akre fi opa ye di nyina so sumo odwa de ensu na me no kasa kopiem ensu Bayern Munich club ni mu dia winim said the year 1971 to 1972 winim say omunya omu high ade kan say we no most goals in a season and now 101 goals the year 9 we no 2019 2020 no one more share ade kan say 100 goals we goals how do no so one more share in a season and so Bundesliga na so na this season 2025 2026 no me patch o matimi assistance aka 7 games club your friend say Bundesliga and say pono Bayern Munich and so timi a 97 goals mi no ka say aka just 5 goals me patro club e friend say Bayern and so be shaka na say record in the year 1971 1972 am ya na omo share 101 goal no and say 101 goals no just say omo say timi break record in club your friend say we no Bayern Munich gunu mapania your friend say Vincent company no yes say on the boy the likes of opania friends say we no Hurricane na afempo Michael Olisemo maza juma mu dia no atene eno so enkoma akre fi opa ye di nyina so ma juma de so na Cavaskeria ya Brantia wono so edi juma de ma Paris Saint-Germain anopa reporter mete and say Georgia national team no enso etimi aboni se na captain womo so edi ama na san se na wa rise to occasion se ni potential na sempo no ni juma dia odi enso ekwankanti Georgia national team no enso etimi abo Brantia medi no komo Cavaskeria se no magic captain no na se ontimi league and minor friends say Georgia and so our games outdoor and so mbebo e wiase fana nyina and so enkoma akre fi opa ye di nyina so sumo djuma de zinani ma Brantia ye friends say Moises Casedo Brantia di djuma and so di ma club e friends say Chelsea and wakodi komo ye busan say what is Madrid and so say ombenya on service Brantia say one oni ba bia ko e say Chelsea club no we di djuma and so di ma no we are very happy na nyina mu no we pese we legend and so di ma club e friends say Chelsea
Tiase enti club friends anase ponwe no abrante friends Moasiska Seto wasi woni baabi akọ say woni Chelsea na ehwa bom enso akopim na nkwa na nyina no enso abrante nkoma wakodi yedi nyina so sumu dwumadi ensina Antonio Rudiger enso a player de ma Real Madrid wakodi nkomo wasi say in the form no aba back winim say na sentem abrante prayer say wasi 100% fit antimasa and we are striker na say wo be sha no Antonio Rudiger de na say chese e was say utimi sha wo sapom nsuo no enso nkomo panina ye friends Antonio Rudiger enso akodi yedi nyina enso sumu dwumadi ensina me no kasa no winim say na sentem nkomo bi enso etimi speculate ni nyina say CAF appeals committee no so trase sempo na Taranges Lions of Senegal enso form AFCON trophy 2025 dia no ana mechen komo minor ye friend said the Atlas Lions of Morocco na say ye boremu ade kan say current ade kan say we no competitions ana say yes, tournament and also Nansen Tomato Wukopiem World Cup at the last edition. Wamina friends Argentina Nigeria, Sanswana Copa America, Wamina friends Argentina Nigeria Naso, now Copiem so Concacava, me Patramaya friends Mexico, Anna Egisin Naso, Anna Fempo Heroes no, and so minor friends Spain, na AFC, when no Asian Cup no, and also call Edema minor friends Qatar, Anna for OFC Nations Cup no, and also come on New Zealand, na man of a kun AFCON says unim sa nese a Senegal says mpanifon so asesa says ukopiem so AFCON 2025 last edition and also timi to dia nese o minor friends Morocco and I say wo searching so Google ba bibia me patcho Morocco din enso ana popi apeno enso yankoma akrefi opa yedi nyina so so adwade nsina bakai last week and at the time of Barca enso trefi Spotify company at club friends Rayo Vallecano ebo mekane bako winim sa Barca team no enso timi nyina timi sha Ronaldinho Jesse when on the year 2004-2005 Jesse na say Barca for enso yusu ye now reporter megada and say Jesse we omu be sales ni tum no within 24 hours na ni nyina sa we say yes masa Barca fans no one more doson ko de ma opania fans say Ronaldinho esan say wabasum mo sompa and onso yankuma crash fi oba na nim say Jesse no omu ye ni two fours me patro na say baako enso ye long sleeves baako ano o sha na say akata unsa nyina ana baako so standard version the short sleeves no na almost in a year when a long sleeve no 129.99 euros and a can say short sleeves no and so 99.99 euros in TNA me patro reporter megada and it says Ronaldinho Jessa one so you the year 2004-2005 no one be sales no within 24 hours na say just ni nan so asan and also yankoma akrefi opa yedi nyina so sumo dwede sunima brantia ye friend say Gianluigi Simeone we Diego Simeone baron wakodi koma yebusan say wo bo Atletico Madrid seba sempo Madrid and so e dey offer basom hiawa wo be kwa na brantia say dabi tabu so no betimi free club ye friends Atletico Madrid so no akopie me Real Madrid no akwada na sempo no en koma brantia friends say Gianluigi anasempo no Gianluigi Simeone and so akodi yedi nyina and so asumu dwumadi enso na wa hu dia company dia ba na ni mapani friends Haji Diop wakodi koma fa brantia ye friend say Lami Yaman Nazrawi bana ho wase wano or shop football dia na say ope player we creative player we skillful player say obobo hu say yes typical flapper and so di juma hu say akoda anasempo no we bi gina go pramaso obobo na say na juma die and so konkan wase Lami Yaman Nazrawi ana say bana ana empempem no me pacho upe player wano ne modemo konkan pa no ana yeso bebo ndi wase o hwe Lami Yaman na akaino pania ye friend said Diego Maradona anasempo ne Zinedine Zidane eno so enkomo pania friends Alhaji Diop so no akodi adi nyina so somo ewo dwumadi so no deko empokran dia ba na reporter megada anopa ye fi Manchester United akache and he says say wo mo say June anasempo next summer wo mo prepare 100 million pounds and so akopie ma dem Barca brand friends say we no me patro Femi Lopez say akoda no bo obona no atene enti reporter megada no pai and sa brantia ye friend say Femi Lopez no Manchester United for say nei sika no 100 million euros mom 100 million euros one more ede kwa akobo Barca pum so betimi agya brantia friend say Femi Lopez na so no so timi aba abedi dwuma de Manchester United no enso enkoma akra men saka yedi nyina so sumo dwuma de sunani mapania ye friend say Antoine Griezmann say a Dante
June, July, where they assuming in a barrier, Atletico Madrid reporter Megada, and he says, fine idea cancer confirmation in Yaba Mountain, Orlando City, and our Pania friends Antoine Griezmann, so next season, Obedini Juma, and Sedama Club, and Shem Kuma Kefioba, Yadini Yasu Sumo Juventus, and they say, Barca, when himself Openia friends Robert Lewandowski. Come here, sir, or the Osumni Yaba, we are Barca Kachi. Reporter Megada, sir, Brante friends William Alvarez, so Dini Juma, and said Atletico Madrid, and I say Barca, when he said, oh no, and a potential, dear cancer. Replacement and so the man penny and friends say we know Robert Lewandowski and so come if you are by the Barca for and so to me a shortlisted Brantia your friend say William Alvarez and so I want more than so simple and simple more cut transfer and simple more come market him no more compare striker a Brantia on medical and so at me attaching and a simple medical and so a share simple bibi biabefano William Alvarez a quadana and simple no a Brantia Dijuma and so the man Atletico Madrid no and also Nkuma Kram is so and a pedding in also Sumau, and Jumedian Snow Deco, and Pokran Diaba no Penia, your friend said to your work at a Cody Como, winning my Brantia fence and Mark Dorman, Aquadawe, where did just 16 years, where did you madam Arsenal, and Wubeka last time as Arsenal, and so Erini against club and fence and put Everton, a Brantia answering one go, now till work at a Cody Como, was in Kobeyanka Brantia, your friend and Mark Dorman, me patro 2026 FIFA World Cup and also to Jano and Kamubenya se obetwen so sempo pani friends Thomas Tuchel no ebon di se omedwane ade can say the Three Lions of England one also went in decline ade can say sa call up no esan se one oyet living testimony one why bitter they at age 17 and no enya call up enso ko realm e England national team no was a sad decision and asempo sad no ye no was amwana kwani asanyina so enti wo tu abrantia ye friends Mark Dorman for simple so penny a friend said Thomas Tuchel no ebon di so medwane na ade kan say English national team na one want me and tennis off and down esan say o say no watimi anyini kakra eno so enkomo o penny a friend said to workers no akodi ade nyina so somo e wo dwumadi enso de ko empokra ne de ba nanim say last weekend me patcho during that time club a friend say Nottingham Forest no echi eyegu a me patcho club your friend say Liverpool e come here so mantiante no wini ma Brantia your friend say we no Taiwo Awanyini one enso enya one goal on the 87 minutes and I say Osha sa go no one enya third goal enso de ma club your friend say Nottingham Forest reporter mete and he say in on the oyi just no na say what God is the greatest na we no empanifose and etiamra me patcho ubo football dey can say football na wuntimi enso enya dey can say religious dey can say we no komo bia enso e football ni mu enti abrante me de no komo Taiwo Awanyini wono enso etimi nya go e de ma Nottingham Forest team no ana okoyi ni just me patcho ya chro God is the greatest and I say no so timi egu and enti reporter mete and he says they say mpanifo so betimi atwa abrante na so no enso enkomo akrefi opa ye di nyina so sumo dwumadi enso medical di komo say na iwu koboshem wan ena anawse mpoma bai empo na me no kasai womo ya AFCON champions me patcho say Morocco na Senegal for so di komo womo say officially womo so etimi ade kan say appeal no akoma the court of arbitration for sports ade kan say CAS ni nyina say CAS enhwem me patcho ade kan say AFCON na say pono CAF appeal committee verdict na say temama de bai no CAS nsu enhwem na omun kabi ma minor ye friend say Senegal no enso enkomo akefi oba ye di nyina so sum dwumadi so na nim say nyankopon ya doma August 16 2026 ya onim say Liverpool enso ne Crystal Palace nso no ade kan say community share no enso be ise na reporter mete and they say for the first time in 20 years just a community shield ya more Wembley says ye ko akobo community shield no enso e Cardiff when no Principality Stadium and reporter me gada no pay and he said ade kan say 16 August Liverpool ne Crystal Palace game and so beto dwa ade kan say we no me patcho community shield final no and so beto dwa e Cardiff abi e friend say we no Principality Stadium and so enkomo akrefi oba ye di nyina so sumo dwumadi so na won de kompokra ne de ba na ni ma brand friend say David Hanko one way see akan and so the Atletico Madrid team no reporter mete and say Slovakia say Slovakia for Bondin player of the year
2025 akọ ede ama David Hanko ono enso enkoma akra fi oba yede ni nyina so sumo dwade nso na brantia ye friend say Robert Lewandowski medical din komo say ansure this season one so betimi afi Barca say Barca nso akoka anase omoka kire nso mu nya ne service ya anase pomani no enso din komo say nei one so betimi de osum na ba wi ya we betimi enso afi Barca team nim na wakodi komo ebusan say nei we future crampo at say what na Barca anase free Barca was it too early as it stands on one kasa one trans in dungeon simple wo free Barca and a simple what was so and so the nisomno and so the ma itimia the ma Barca no and so come brantia your friend say Robert Lewandowski so no akodi adi nyina so asumo djubade so pania your friend say Hansi Data Flick and so head coach the ma Barca team no reporter make gather and it said the month of February Weno La Liga manager of the month akwama no enti Hansi Data Flick head coach so the ma Barca and na ono so timi nya sa award no yede nkomodo do na so somo e wo djumadi esi na brantia fence say you all cancelo say you no so the performance and so pania your friends Hansi Data Flick ani enti say Hansi Data Flick aka kire Deco say nei obranten ni loan no say omonya ne permanent esan say ne modemo no ekon kan be kai say na sente ma branten we na say ototo ntina hodo e de ma club friends say Barca na ni nyina mu na Deco simenka ensusu dua no pai wo bi bia no so tie deal 106.9 so say na me pacho obranten ni say nei ehu ekoban so betimi abo Barca anase contract on betimi an permanent dia say I was say otwen na ne contractor owo Al Hilal no eno nso timi eba we no wa movie as free agent ni nyinam no na say was timi ba Barca was timi abeti na ketua so no enso enkoma afi oba yedi nyina so ma odwuma de sinanra na ye UEFA Champions League e ma na so ye na between Arsenal enso any Chelsea na after 90 minutes no me patcho Arsenal ebo Chelsea kam yensa wa mutimu ba kwenti nkoma ne de anka dodo na wa na mo memre ne ko enti ye besi form na say Lumba super enso aso ya sina de we no eye efisam enkomo no enso abesumiti ye dan wa basima ye ba efisam mo boso ye de besumo that DL Power Sports emu ejawo that DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, ebusu asinkonya so kan ketesi Lumba super no pa mi musa nso be na onom ana sempo dwumadie be na odi ubebo maten na watimi ama wonsa enso aka Lumba super ni bi o madama omo gusu akwam agudie mu nsam no ye de esomo efa dusu no efisam boso no me fama na hu dia kompokran deba enso ewo efisam ni na me no kasa no madika di komasa Friday di yanim ya eye oman na friends Ghana yes our motherland then oman friends Austria enso ede ayonkufa kansie mu atene enso ehihya so ewo Vienna na report na se we no eyo pani friends Mr. Henry Asante Chum wono eye communications director enso ede ma the Ghana Football Association wadi nkomo unim se na chese pani friends Inaki Williams Arthur ene Brandon Thomas Asante eka otoato 26 man squad obomudin se the koyisa 2 games no so afiwana ene Inaki Williams epra sanso na Thomas Asante Brandon enso so epra opania your friends Mr. Henry Asante Chum ede enchemu kakra enso yamai. Well, they have a number of options. Jordan is around. Antoine Semenyo is around. Daniel Eje, who also ended his first call-up, is also around. Kwabena Edu Prince is also around. Aside that, we have Fatawi Shahaku, we have Kamaldeen Sulemana, and then Ransford Koningsdorfer has also joined. So they've got varied options to choose from. So that is not going to be a problem at all. Henti just Mr. Henry Asante Chum communications director the Ghana Football Association ana odin komo se na sam nante mienu yi wo mo so apira na je enye big blow bia fama mama konkro Ghana e was 2 games ye koyi enso afiwa na oto aso enso edin komo fa brantia ye friend say Ranford ye bo Koningsdorfer ho unim se na imrantia na ntimi anjoin ni team no e wo camp no say Koningsdorfer ana oto ado enso ebo ni din say o ma replace o yentie Mr. Henry Asante Chum. Well, Koningsdorfer is not a stranger to the team, even though he hasn't had a call-up in about 2 years. He was with us during the Cup of Nations in Cote d'Ivoire,
played a couple of games. After that, I think since Otto came, this is his first call-up to the team. He's a known figure in the team. He's represented us in one tournament. He's had a number of call-ups for qualifiers as well. He brings different varieties of skill sets to the team. He can play either on the left, on the right. He can also play behind the top striker, and in difficult situations, he can even play as a center forward. So these are the qualities that he brings to the team. I know I am come up and your friends say Henry Asante Chumedi for Brantia. Your friends say Ransford Yabuakwan is done for home after say the Odo Sube replace Inaki Williams and Thomas Brandon Asante. Now Pania, your friends say Lamtek Apanga, acting deputy CEO, and so our Ghana Gaming Commission. Now I didn't come out. Was your bebo man Pania Basopa? Say ne Ghana mine, yesika no one fan supporters bia. Enko Pemo USA Canada ni mezi kwese nei wamon kwhwe bo esanse nei dwumadie bebre enso ho a ehun benya se yedi sika be yentie Lamtek Apanga. John Dramani Mahama is leading by example by showing that listen, the mistakes of the past should not be repeated, and that goes to feed into the reset agenda. That listen, the reset agenda is to ensure that things that were done wrong, we reset them and do them right. And so we will not spend public resources, particularly taxpayers' resources, into sponsoring the Black Stars and sponsoring people to go and watch and come back and have all the issues that we usually used to have. It's actually in the Jamefe report. Yes. Yeah. Yes. And so, going by the recommendations of the Jamefe report, it is very prudent that the president has shown that, listen, we can raise these monies from the public. And the good part is that when the monies are raised, once the funds are donated into that pot, it becomes public funds. No, I am come up and your friends Lamtek Apanga, acting deputy CEO at the Ghana Gaming Commission, and so at the Tuja. Now they say, I know, we say Blasters Company, they say we are debutant match there. We now first call up saying, you bet me, I represent your minor. Udu Kampa, I was say a bonyo mnese, Wasakakra. Now join the show no live on Facebook. Yansa so videos out do I say debutant no the likes of Marvin Senenya and Afempono Penia. Your friend said Daniela J. Sanswa and when Patrick Five for more. Asa womu dino masa no adinti. Wo join the show no live on Facebook to Marion. Ubedi kind ama me Marvin Senenya just say Nasa or the or Saya and so our Black Stars campo. Enti Marvin Dendi ebefane sa ma piano ab chese abrante no wasa odie na se ano adin brutal anti yanko Dan Ajay. Yes, Daniel Ajay so just say ono so buge pa. Take it for slippers, take off the slippers, Yeah. And the same thing. Enti Daniel Ajay say o sebi oya kokuno say dey say opese wo bobo ne hu say ti say yo eno so ye che say nkoma enti o ma dem am last video na obroni no we no assistant coach Alien Ravira na say obroni de yenhwe me zoom lion de yenhwe no mera ba ne fancy
Etiano and so a assistant coach Alien Refera Nessa where Zoom lounge and our penini buniponwa and also at Intiway as so an ebegina a good yamu sema boabuan in an pay Yade Ebawi Yamedino at the best market do self and man besides the PSA and Emma Michael sir son Sutimi a producer Mr. Kwame from Jesse Michael Awuni what is the car brante can I tata for Buramamuna and sweat Mr. Hitman right your for good yamu semi best market do sana permit that Saudi a good yamu sama good promotion sem Ediaba to Black Star for the work camper almost a Zoom lion. I'm going to Zoom lion on Mokosa. Zoom lion. Yo, Mate, me that say. Okaye oye different ye bemo oyo no kwafo obedi ni boshe so orinya ye no rimpaye na randa yeah oh otisada nyami otisada yeah Fatano wakweni kuni eradi Yesu fata inche onyame washena bosohi ora Yesu akwajinima onyame washena bosohi ahinche no fatano Cheno patano bobo Eradi Yesu fatahinche Oyami washena bosohi Eradi Yesu fatahinche Oyami washena bosohi 106.9 Beautiful song coming from Great DLFM.
Regional Calator. Yamia Guama, coming up next on the show. All the top stories, major stories, making headlines on the national dailies. Kowakata was one and pay a day back. One shine up also. Manape Mamusas, what to me and Monsieur. Ensure you hear Papa. When the Monsieur make sure. Sawundum Lumba in super natural mineral water. Lumba is super natural mineral water. It's pure reform. Yes, got a grip. There was sachet in your bottle. 24. Maybe be a woody, be a punch, will be a water now. Come on. Nothing and supply will be. Or from 24 0555 27 4757. Lumba is supernatural mineral water. Pure in every form. Phobia, what do one better than that? Your mama, happy birthday. Happy birthday, and come on, Casey, Siama. It's your birthday today. Casey, Siama. And your birthday, happy birthday, and confirm. I'll be your comfort to Wusu, and you are down. Happy birthday, and confirm. Papa said, Wakuto. And your birthday, happy birthday going out to you. How you suffer. And your birthday, happy birthday, and confirm. From David Amankwa, and now I would happy birthday and confirm. 1, 2, 3, 4, come on. Rebecca saying, Yami, if you say what you try, when you're saying, Wama Pima to toy bunkum, people to toy you. This one is coming from Mrs. Minta. Say happy birthday and come on, Yankasa. Baba Penny, and they are now what down. Your friend Rabna. Yes, and your Rabna, happy birthday and confirm. We're through Mammy home, Mrs. Minta. Mama, happy birthday. Rabna, happy birthday and confirm. Oh, I got time about one year, Deba. I'll pay sure about what you some maybe at Nasa. I would then something in our Deba. Say, Yami, where you me a frequency with the Mecca, Yami, where you me a pro person to Mecca, oh, the brain on support, she says, Yami, Mecca say, Yami, Mecca. What to me from my town when everything, what the woman from up for me, Timo. Mecca say Yami, Mecca. Mama ye na yentwe. Mecca say Yami, Mecca. Yami, Mecca say Yami, Mecca. Oh yeah, Obia. Mecca say Yami, Mecca. Yeah, one to man. Mecca say Yami, Mecca. DLFM 106.9. What from your first minute be so erratic? What do you see my mama? Your mama say binne. Yen yo nyata di asham yo. Mecca say Yami, Mecca. Glory, come on. One more yen yo bayo di phone. Anidaso Wɔhɔ. I didn't feature in a baby, yeah. I'm one ready to be your coffee. Mecca say Yami, Mecca. DLFM 106.9. Fresh man on me, Yami, yeah. I'm a summer journey, Radia, Mammy, Mecca say Yami, Mecca. Oh, my, I am to it. Mecca say Yami, Mecca.
23 after 7 and sure about Kwajo Sami Biana pay what's not said. For Waka Tamu Boss when you know I crowd joining live on Facebook, live on YouTube. I want to share link number for Frubin so to me I will be and I pay. Maybe I have me mind sure about Kwajo Sami B and I pay me mano Akwaba. Kwajo, good morning. Yeah, good morning, Penny. And I know pay you looking so sporty. What is that near there? Where you prove my own? Obia. Obia as a one sure. Oh, say you who no. Nti busa se we yepuma se eyebia national team dia na ne chiriba na ehemi. That's a one kasa no dia show no nya sure. Oh, me sure. Epuma. Nti me busa no akasa no eyebia de na se ase eyebia ne chire se dia wo kana. Eyebia. I see. Enua bia. Enua bia. Na eyebia de. But say bibia boko de. Yeah, the Yankopon ase papa. And it's a beautiful Wednesday morning. And they will kwada. Fair trade upon Yankopon. SCC di amayen. Yeah, sure. And a paina make us we should let our efforts be fruitful. Our efforts should be fruitful. Our hearts should be strong. And our days be blessed. And on command pay. Na yedi but I am kodo chetie for na fe no ko wakrata mo boso no fabrity for right back obryan chair na tie for mutie friend chichi ne bench ya no pay ne yankasa yankopon hira wo na onkoso anje mo kese o makoma so abisade bia no onye mfama wo no na ye wire mfie nuanom taxi drivers no ya menhira mo nyina captain pa wo mu no eye J taxi driver o ya de pa ana 49 na na bedi akire ya menhira wo nyina nkasa ya menhira taxi drivers ne nyina en ba ko atomic junction they didn't the jab race ya menhira na pay ene atomic junction taxi rank drivers ne nyina anopɛ cheche wo nyina se yankopon wo nyina akese right ene wachi trotro drivers yensi mo fom ya menye mu nyina akese madam fo ba ko o Africa so na ba Madina ye friend Mafo. Okay. You su Toyota Fishy bi. Yamishra no. Anope wutia yamishra no waya de pa. Yankopon ka no ho. Ene private drivers ahodo am kitekita banka sa mo private cars no. Ye chia mom sanso na mo so a mo ye adwuma de long journey. Ene express fu eni VIP fu gina yi. Yankopon ya mu nyina kese sprinters fu a mo ye adwuma de ko achichi ne benchere pe mutie no. Ne vox fu. Yes, Yankopon entimu ne nim fanchire mu nyina. Right. Mu nyina kese paps ne information centers no. Ye chia wo. Ye na senior so asesa no pay. Wahwe yen so aboye ho man na ode yen ababedu asmedwem right ye beka se twedi ampoye da na se enkwan ye wo me ye na dom na sinka senior man din we hu babo no hwe support de hwe yen so okay oya na pe na me ne yetiefo ye hye ye hu kran and asama ne ye kan say we should be very very careful of our tongue your tetrama ye hwe ne ye pa ensema ye free ye no mu ba no ana ye ensem ben ensema e hya foforo nkran ana say ensema ebu ebima ba mu obi wono ma asem be free na num beba no etuma nipa boto etumi bu nipa bem obi won so asem be free na num beba no hye nipa nkran obi anu masem ti kwadwe ne oda prison obi anu masem nti na wade yagu na num masem nti ne adwuma ka wotwe no yaje afri ne nsem efia wotimu ne yatu no esa na num kasa nti asema aya efri wanum ba no aya ensem ben ensem a ehye nkran ensem a ebu nipa bem ensem a ha adwene now Proverbs 18:21 or say death and life are in the power of the tongue o woni nkwa o we tetchero so obi wonu ma wode nanu aburu ne medua manem mofra danyi na edi wonya obi nso etumika ensem edugu onu ankasa brabo so me de me yare ya na bekum yi wampa na yade yi akun timisrew wo kasa ensem efiri wanu mu ba no kana wa hwe yi papa before you speak ask yourself say aye no kre aye kind aye necessary kwadwo when in command ye channel pay right bakobra me na se na wo kan mebusem ho etre aduonu baako enyima aduonu miensa na o se dia okra na no ene ne techraman okra ne kra free awunyehia mu dia okra na no ene ne techraman no okra ne kra efiri awunyehia mu na hyene so se sanso na James homa ne kan ye
setekrema wo hoi eje ade kora sen eja yasoja na yade ade asiso ehu pa enti yano ensem bi efiri yano ba no ade mienu na eye ida se be yeye anase be se yen ida se ba ye ho atoyen anase ba me yakọ ahokyere mu nti odasani bi a wono wano na ewo ho no wonche da hu so mfaso no ese wo ye careful na asem obi na no keka ye no ode fiase ame no kese obi na no keka asem mene ode fiase ye friend na dance ye no wantimi ankuginam aso ayehye wono anim se asem a wo kan no kure nim nanso wana mabufu bi abanti no obie na no wamfa measurement anto ho ene wakasa saa you say that wamfa measurement wamfa tape anto na no you can't just bisect wo mat no wano 90 degrees sabro for me tv ache you can't just the way bisect that is what be one baya I can say be akeke ye constructing angles a ebia wo baby say construct edro kuja na podi yako classroom power construction of an angle say what acute angle I'm telling you nti to me be wano na keke now can say be see bibia be free wanum aba na say wo dwen ho ansa waka yem bebre if insem free anum ba chairman ebia num nsem ebon cross na janan yeah wonim Jesus Christ ka sem bi say modie ayewa no otwetweto na magya inside no. Do you know what? You got a point. I know any fallacy for not answer no mu baby didie. Na fallacy for say na wo de ba ne say na hokoro won sense ba didie. Ona say munya atwemfo. Mo de amoye ne say yewa no. Bo na mbeji di mu no mo hokoro to na magya inside no. Ni nyina ne say nipa no mpeni se de ahya koma mu ma na abusuo no. Eno na kwabra ne hwiegu abonten. Enti asem bi efiri wani mu ba no se eyade a wadwen ho enti na wama sa adokro na ba no yemmie ya no keke ene hwese de Ghana mebunu ne ya bra bote obi abọ ne bra papa bi na sabi obi atwena no fia sa dende ano I say pen straw no de esi ho asama woni mu ho hwe onim ho ma che da just ope TikTok numbers e de na de ope Facebook numbers de na de no obi abọ ne pa na frema sem ensem anyansa nim na da no me ne da na bra boso yem bebre nim o da ko I'm telling you yemebundu do na omo wa TikTok any Facebook ne ada social media platforms o mudin sem hunu no eno me bi afato na bra boso no onim da je da chi na obi hunu asem bia keke na kwabra ne be na no na woka o papa obi obetumi awo papa mpo na obi na no a odi na tema wonwe ho asem a obeka bia wo sunsuan so ebedi wachi and winim se wo ka obi asem na asem na wo ka no se wonnim bi na de wo ka na nim a wo ka pe ade se de wato bo aboban no ebesa ba wo so enye enti ebesre yenkomodiem ya foforo ho nsem a wo ka enim ni nyina ya de a ebesa akoatie wa nkasa wodache ade ba kwa ya me ya ba ko especially we the Ghanaians ukọ online a kuya hodo ya faso a ya posa manfo obi a wabọ ne bra papa bi asema oni ho we kobla na betumi asofon de asi nanim ene phone na akoya de se obi a chese no obi a okita iPhone bia a potential journalist obi a okita smartphone bia a journalist otumi ni dem ba bi tokuro kitua bi mu no wa ya ho kama no wa call life insem hunu sa afia no pakopama na dwa 10 die insem a wote a na wiyem hyehyew ene fenani age obenya followers ni onyeska eguni butom openi ye de hye na yeska enya ade bia nso efe na de yedie be nipa ame abrabom ye besere ye kasa ya de yo obitumi hwe Ghana mampeni anim ni wodi natem o mampeni mu a anka obusuan mu ka wunya na enka yo te bia ni o de ade am yanso obekọ na ka prempo ogeda matusre enso no wanya bre edimpeni internet bundle kakra telling you just 2 cities bundle bi 5 cities bundle bi o di dimpeni for mabọ bra papa bi wanka sa otu obusuani bi antumi mo sa bra ni bi da enti won fede me de me tu mabunu no fo said the Bible na aka no owuo ene nkwa e wotakraman nsam so obegina cha wotakraman itim akotene pa kodwo won se na be won tam so ekitam kodwo won se ye nipadua kwa no ba ko adompenim
Yo. Tetrama. And assemble betumi afiri wanum a ebetumi abubu obi akoma. Yo. Nti yesrew wo kasa no are very very careful. Medical candidate sa answer na wo be kasa no before you speak. Dwen hu ye. E say wo dwen hu ko akire. You see before be ready say wo be kasa no. E say asem na wo ka na wo dwen hu na odi kodi. And he say asem a me kan. Se enipa na me ka akire no no. Obefa ne sen. Enipa me ensan. I'm telling you. Enipa na me ka asem akire no no. Obefa ne sen. Afoforo so nte a omote sa asem kro no omososo ebedwe ne ho akwesi sen. Me soso a me ka asem no den na de be sunsanso obe na nu achi na de bebre me. Ask yourself. Bisa ho. But yenya ne sa. Sa asem a wo kana ye no kura. Is it true? Ye jamu to ho say tem. Etire din. Emfa no ho. So no wonder say ne. Ohwe ye maame anti maginam ne mpirifo mabro papa bi. Ohun say se Nyankopon hira wo. Hwe be manyina duro. Enso star Nyame gusu ade nkwan bi ye den. Ana watete yen mebu ne de ne so company for ne de. It's so sad. So we urge our youth ne say mayam mie ya no nkasa sa keke. Asem bi ebeka bia yanwene ho. Said friend say James kan ye no. Takrama ye ja ehia ti se de ja ato bi fie no ni duma edene asam ketekete ne asam obi asam kakra wa hwe wa no ye ntiene wa hu ba bia de wa koduro ene obi asam udi koto akwane aba asam su na nkemfa ho wa twa no fia kwesi ho kojo asam ma wa kye okoka bia yeden na de ba akwane sa ha na ya na emra no ye mputu ni into test nti amadodo na fo mu ho adi yes defamation sa Ghana obi aso defamation be ya adwuma ho kan be bebre mo de da fiase defame cancer boni kuni panim asem ehu nim ntwanto so ne ade a na wa gine din boni din sesi ene o mani mo kamia ko ya de sabi nipa kan sabi nsem hunu a be ya niam nyansa nim no ne ya hoahoa no na wa ye so popular ne ya be kan sa nipa na be ya automatically celebrate nsem hunu sa. It's no wonder say uko online there's no sanity. It's from A to Z. The okasa be nkwa asem no. Ono no benya dom edi na chire na ya like na ya share na wanya sika. Ejuma ye no. Odi ko TikTok ni ade. Sensational. Sima obeka ejamum wotumi sa sima opani yi kan. Oni nyina so bia. Asma ma mi na abaya yi kan. Oni any prove bia. Nanso obenya followers no abeye popular and then some of we the media organizations yes you funny pa the same thing you entertain foolishness. I'm telling you that is the truth. We have been entertaining foolishness our numbers into the young fano based on what credibility ben wo titia ben wo so one numbers otumi bia na no otumi dimpe ni fo kan kwase asem online ti no our numbers o media station ya kofa no yes so mo so sa so be more numbers telling you yenyai ni man ketenkete bi ho no ma it's not happen emwa man no na ye yankase ya bra bodo how kese ye den ebre yen kwadu na pa yenchia owura Roxana Mankwa Mr. Roxana Mankwa ye engineer Lumba in supernatural mineral water engineer kese pa owo Lumba in supernatural mineral water na pa wo tie dwumade no nti kwadu yenchia no owura Roxana Mankwa Mr. Roxana Mankwa special good morning and confirm owura Roxana Mankwa wo ye engineer e wo Lumba in supernatural mineral water na pa ye chiao ebusa se wapomu krampo eteseng. Well, all the top stories, major stories making headlines in the national dailies in Shraba kwajo samebi ubredie yenkwai. Brano pay menas na yemfanchi mo de me tifo muti frechichi ne bencheye na yenkasa twede yampo Nyankopon unhro mpapa na no pay kwakata hodo no nyina ba na yenhya ase enfree eye the women in leadership ema ene akani kwakata no edensem aba na no pay asem ode ba ya wakata feta sombienu ene say
ɔsi asɛm wanwa pi ɛna ɛsi weja ne nyina ne sɛ ɛyɛ ɔsoafo ɔhwɛ ɔman Ghana emebunu ɛne mma wɔn mfa ahodie so ɛwɔ manyim ɛmɔfra fa ahodie so gender minister sɛ nyɛ ɔno pa na intervene ya nanka baatan bi ɛde sɛbe agyanan ɛma ne ba ɛwɔ weja ɛde adea emu ɔyɛ o emu ɔyɛ papa mu kyerɛ mu a kyɛ sɛ ewu ohu pa sɛ sɛbe kɔbrane ɛtimi ɔno a ne ba no wa prepare meal sɛ aduane so ɔde ma ne ba ɛyɛ human waste na ɔde ma no ensɛm ya a esimi minde etwa mu na mekese ya mame Agnes na momolate gender minister ɛde ne yasifom akɔhwɛ hɔ abɔ efie hɔ no matoto ne yama kama ɔde bibia toto na kwan mu esi amekese abɔfra ne so ɛyɛ psychologist mpanifo gu so mo boa ne kakra nkra se betumi aboa na abɔfra yi wɔnom etumi akora no sɛ bɛyɛ a ɔntumi nkɔ atete mu na ɔnwenwenwenwen ma bi ma enkuntia abɔfra yi enti akɔyɛ nsɛmpi pa sɛ yɛ te ɔma yi ma sabe kɔbrane tumi ɛyɛ nuane sɛ wɔde mani pa ne ba aba ɛde adea weja ɛde pa na mopɛ asɛnyɛ ma me ne ba mu a nya Awurade ne ba mu a ɔma kai me sister me visa sante nyumi nya Awurade ne ba mu a enka wenka kyerɛ din sɛ tim ɛde adea ɛnyɛ o ɛnyɛ ya bɛsrɛ mo aya mo yɛ bibia mo nwene ho yi pa mo nwene ho papa na sanso na make say Ghana's reliance on imported tomatoes shows policy failure na me wafa si kitantos ni bi efe pa na ne den ono no ye Ghanaian agribusiness advocate enyonam manye oye founder edema Ghanaian farmer na wadwa papa o kiremu a enam hyehye pa omen ye mpanimfo emfa nwa akwan mu ntie na oman Ghana brichie na aboyen efrisɛ na Ghana men Anidaso nyina efa tomatoes edidi edwuma wo manyim adwadifo kɔtɔbɛton nya sika de bi de hwefie enya bi de omoma eko school ni ade ne nyina na yani da Burkina Faso man ne so ɛna Burkina Faso man pani no sabe na adwene mu abɔbew ɔyɛ obi a ɔdwene kɔ akyiri ohunu akyiri ade ne wayɛ ne nne soja ban ɔkyire mu a ontumi ntenase na ɔmfa gyehye pa mfa nhu akwan mu na amanhodo ofsofo metu om tomatoes no nkɔtɔn ma mo de ne nkɔhyɛwte na ho kyerɛ nka wɔ no wɔ mra mo susu nya bi nti no tontentan obia ne di ne kurom wo yɛ Ghana ni aduabi na di wo firi hifo aduabi na di enti me ɔde saa asɛm bɛtu dua pɛ na ɔman adwadifo ne bɔbram se ye ɛdeɛ ne yɛbɛdie efisa foforo adwuma ba begu oma mbɔ mmɔden afa ahyɛn kɔfa tomatoes di firi Burkina Faso ba ahyenkafo ekofa ba obianya ne kakra de hwe na busua eno achi nso Ghana de hye mu kodwam ekotu bi nkakra bo ndonkomi bodwafo nso so sikasem be kofom fi se omunya bi nton ya ma me kyeremu a odwen ho a wonte ase hu de ha Ghana mpanifo afi se twidi ya mponyankopɔn ebo mmɔden de asase tam a nufusuo pem goso se de yankopɔn hye Israel man bo no nufusuo pa na epem asase so sabe what did those abakra to all kwan mu efifi wo manyim nanso yempanifo ahunu se galamsey ehu hia na yade ebeboa ye pa esen tomatoes ene kuaye nti wo mo de yensase na mamanyofo tu galamsey benkum ne nimfa left and right na mo se no ena omanyima ewo ntwetwede o kiremu a sanka ye benyam panimfo asabe o modwene oman ho dwene konkan na o madwene mu abobio pa nyamanyosem kuto no munim ye de a Ghana tomatoes ade dina se ye bro manyim se ye kofa tomatoes obok na bok na faso kura se be sere so no bote asere so eburo no matutu ye de nsuansu atwa ye ho ahia na da ha ne ye hu boto anu fa kura hyem Ghana man penifo ai se be bema wa wade oba na oba yi woto kama animunyam kama bibia de dana kwan so ne do anadwo tetententan saa ne penifo na ma o man ya ye o kirima mguase ye maye nti obesra da empenifon for good policies in work emo na ntosi ni kua yen sensem konka na Ghana nso atadwufo wa enka mahodo eba ha betuntos koton wan kensere yen na nimguase ne too much de mo man
ye ma me akasa anope oba me anka ma no wache sika meni agye ne ho pa nya me nhia no me ma no 10 years aka ne fie ho Nyankopɔn fa 10 years nka ne fie ho kanya nsesem pa katafa to so 9 dia ba na DJ Malon so ye no wo mposi ye tiga na akɔfa tomato so bok na so odwene wono ga so odwene okura wonte ase bibi hayo na the first lady of Ghana ye mami Lodina Dramani Mahama se kutu se bam ahofe body a body echinyam enumonyam chese bibia da na kwam ede adea ye mame abɔ modern etia ne cheche mu ekopie mu Washington DC wakɔ badwumaden a enya simkuma ni nyina invitation wonya anya se agya onkonkɔ badwumaden na ne man konkan na bibia ndada na kwama enti 2 day summit dwumadie na ye maame de na ni kire mu a enya simkuma Mrs Trump oginem US mampeni me wo faase a on tijai asobratie mampeni Donald Trump ne hokafo oginem tententen ena Ghana mampeni pedem wo boata be bodi an masore gina me nanso se kutu se bam ne hokafo ye maame Lordina Mahama nso ginemu a enya simkuma summit ne mu desa no manam a ye maame ko din komo kwan de mbetumi afa so mbetumi aboa na abefo kwan so dwumadie efa mofra any online safety komo modern a kire mofra yi se abefo tentan so ye ho ba monsemu nya bibia ne ye bie na boa na o my Ghana nso yetumi anya bibia sua firimu enne kwabla ne bie na no a se bagaya nsem hunu sa obe kire kama na kwa be fa so be boye ho ban wa be fo tentan so na dwumadi ahodo wa yedi na be fo kwan so no bibia konka de ama enti ma me Lodina Mahama mfoni da katafa to so 9 a woman in leadership kwa kata na de ama ne boyi edeba ebesom yen na yanto aso e katafa to so enum no so de kakra baya na Professor Dr. Eye Pauline Ochirema Eye Zitolina weduketi ema papa patitiru ewo nuane any blood groups and afi your body health ehu hia papa ehu hia watu man of papa say ye nu na ye die ne sabe ye ni disa akeke aduane a wudi ne betumi a kire wa pom den ana say wonkwa na be yetia enti wo yoba na wutie mi anope ya wo ye nipa na wutie mi anope asabe nkwa wo mu a ohumi a eye yedi a waduane diem ni disa akeke pinti bia de wo men sabe enye pinti bia do men do men sen ene esa na ye kana enti osura nopa tutu baya homache baya 5 na wafufu gali ni eyi makoshito na osianimu sa ne hu fifre ewia nso sa anadwo asa wan we adidi ese o kirema wa pomudi na ade gurate no wodo wa pomuden egura topre enti ni dikeke aduane bia bedie bia hwe hu ne se nuane no o ma ebo wa pomuden ye wo nuane ese kobrane wudi na nopa e wo de ese wudi na wia ne de ese wudi na numra akoda e bibia sa ne yedie enti watu ma no fo fi se ma no ehu hia pa o ma bia be ye ya wo yi ma afiri mo ma na bo fi se ma ni sua kofitela mu se o mo no so asase na so kitua bi ma no nko a eno achi blood groups ne so ese utumi hu ni wan kasa oni pedua no so hwe ni ye o ba so hwe ni ye so be nya funa agoba na oba we de be ye fe be ma hu wan se ye oba we si pesita wodi die mu ka ho nya duane fun bi asa na ese oba we die emoa o no hwe oba bi we de asa cheche e kasan cheche de achi enyo okofitela se no sa na de no sa na man de masa emfa o abi ese ye se moto sa brother ya to no foforo no eno kra nya tea bread better don safa ho amoto wodi die mu ka ho ti obesre mama ni nkoma bra bo ho yi modi die mu blood groups ni ade mu hu ni nyina no mu hu de ese mode ya mo ho abeboa na wanka so honam de na akoye honam sadin papa bi se kutu se bam na boa wo eno nyina ye nsema hodo anopa yi women in leadership kwa krata no me wo faase shila de bae me chia no me wo faase ba shila ma she bedwam anopa me chia wo but DJ Omalo nso wa feel nti aya fada ko na besra no de bia o na me ko ho ntokwa nti me sra obra na
Yanko daily graphic waka tandi abana Ghana mampeni bremo obo adamfo ni da no sei. Na Ghana mampeni kyerem say sasabi obi fo obi se wode ne koye na kwa na no mufa sa nipa no. Yanka ne so ye within ni papa kyerem say slavery is criminal. President Muhammad declares at UN tables motion for reparation voting today. Na Ghana mampeni kyerem a ede adea emene bi atwam mfie be ye duwatwe na kyire nie. Ye tiema mu kan hwinhye mu na abrofi efro man so aba ye hwe wani ma sanka DJ Malon say lucky onya ne se na oyeti entra nkasa mi no ni ha omba hwe ne papa ni mu na that time kodo mongo no na nka papa wo pa se de wo pa adwuma sei nka ni kura mu o me hwe wani ma so pani sori gina na me hwe ade ne ye di kan wa beti ni wa beti o wa bokama wani mu so te na o ma chew o pani wo be ye pese de ne konti jot cigarette je one packet show butum ne ya ma papa snap baako ne ya to brantan nkrante kotokuro ne de ma papa ne de oba ne sen ne de nkonson chen e de aguni pansa ya tete yes e de kofa aposu tu kwan kwa ya dwuma de kunkum dodo na Ghana mampani kyire mu a saa na mo na abrofu no tu e bepem ne odwene ho awonte ase enti or the motion eko na abrofu no nu omo huhu ni sabi eyensem hunno madie no na de we ma ye no sunna bi nsi asase we su bioda na nya kra enye mebi nsi biewu e kire din ene na abato no course United Nations UN Ghana mampani gina mu dendenden anya semukuma kra ho sensema no pay aba eno ya sampa sopa no pay kuwakate de that's way daily graphic e de betu dwa na sanso na Katafato said on Insian which remam only 44% of big push project awarded through sourcing. Etimika said ye oniminyam for no and a show my Ghana ya kwan any ya kwantimpon sensem so oniminyam for Kwame Gavins Abuja ochirema eye o man Ghana ya kwan ahodom de ama contract jampenifo gina so moye no ohamji chemu eduana 44% pe eno koye so sen 60 almost by 56% ni nyina no be better na kwem pepepe ekire din o kire ma o se ka se so sen ne kire se contract jamade ma ye no ne bi omade ma sanga supplier nipa ba ko pe de ahye ne nsa e na wo ye na esa ade mpanifo antretrem manfo nyina hu ni sa de we kura metumi de me ho ahyem bi metumi aye bi ekoye kataso mu aso adeyo eno ko ba se bia na ade na so se ne kire sa de aye yie no DJ Omarion nko na betimi aye ono pe obi antumi nye alternative bia ni ho ne akasa ye ne yemfa ni nyina ma osimesi ene kwasi boni be ka ne say so sen nti brofo no ye decode ama wate ase ye so sen no so sen na mekan ade we no DJ Omarion nko na betimi aye nti obi ani ho betimi aye no alternative nti yemfa ma no na akwaya se kukuamu adeyo wa mu kirema ohamu chichema 99 pe dia ka ni nyina mu bie mu ene adea ndi dom kuma na asom keka ka so contract bi ni adea yesi one time kwa ye opaque ye hu de kwa na ye ba no o kirema munya botra asamba mo ntomo bo asentwehwem bibia de den wate ase ente no eya asema hodo no pay oswafo no hwe o my Ghana ye na kwan ne ya kwantempon sensem so onim nyamfo Kwame Gavins Abuja no de nsemi ebetu dwa yefru one yakwanim na yenko daily guide odibiaba na Ghana mampani na kyerese a graduation atale no mde ahye ne yo na ne che efe pa na kuakata ne chirim se Mahama Lucy's Lincoln honorary degree over LGBTQ bill katafata sum yensani daily guide o chirema kyese Lincoln school na ade bia maye no eya no nwanwa na sa Lincoln University no sa na mote muni Ghana mampani ade nkomo kama mampani ajatum ene ye wukwade ngo boy adoma e chena dai ye wada na kan Ghana mampani betu na dua kupiem e wo Lincoln University okwa eye honorary award
anka de komo mampani degree pa na nko mampani age se kutu se bam evise be queen di fatana na fatana kono mampani akokopa de animunyam kese ya school di hye no na enra de yakote ya Ghana embassy we United States of America chiremu a school yi chiremu se Ghana mampani John Dramani Mahama school ni mpanifo chiremu de mani kotu ya wisie ne hwe no madi ne dwumadi achi ache no ma hunso mampani opese o chire wiase se nani ate pa na nani ate omso mbehwio no pa na ni nyina ne se Ghana mampani ehye boso oba ene oba eda ene obelema ne belema eda no yade a Ghana man yamanne ne yamamne etia yanya me somo kura mpe twidi yempo yankopon na chiwade ono so mampani entumi nhwe se saa ne ma ne nkoso nti aka ne banada no omo ye mra koto nanim wamfa anya hwibu na ne twie se dwe enti ono de bema mu a obesan amayen na Lincoln University mpenifo chemso modu mani adi akire hunu se Ghana mampani am so pese odi osie yoyo ifise nansi we hunu se base badwafo akọ ho asetena mbobo nsem ne ho asese de TV o betintim ade ne akomo mampani o mampani so agya atum so mo de ba obesan ti sa na tie de a na Ghana mampani John Dramani Mahama mfabuo eni ani die on pese de ba ma nipa fa ho die bebia wo dwan pe no de ne fufuo bo enteme me pese sabe me ni aboa ponche kra ne da eya me mabrabwa entenye se o mampani ha no ti sa na tie de a we ye first yellow card o de mampani eno no degree no majo made o manya mfa na bi onsan no nkoye onkosensan ne nkrata na mmom we ni ye kokkobo edikan na no achi no wa hwe ni yi a wono man ya mama hodo o maji sa gayism ni lesbianism atum ni de sa Ghana mo sign nkrata ne gitum de a etire din he obi antu pre nkwase o lala sula da ya de bo abaya de preti abaya ho akire man iskanko yi akwan mo me sikanko di ebi nsi biewu enti we kokkobo edikan o mo de ato mampani anim ni degree ne de o mo hye ne bo nanso kan yam ya adoma ka kina o mampani kwaje ba o mampene o mo cancel no eno so ye nsem a aye nsem bia wo ho a yesi one time anopei daily guide ede ho nsem ede abetu dwa katafeto so miensa na sanso na dom kuma no ene dom kase no de sie ni nyina ye overso sosen ehun sensem ya contract ahodo a yakwan de mama contract o mu girem ze anamowa NDC amanyokuo ya tuo ni nyina ye se kukua mu ade yonko a nti omo nte ase ene hun sensem sana Gavins Abuja be ya no ye so afo hwe omanga na yakwan ne yakwan tempon sanso na Kennedy osanya akon ranking member on aya committee o matia yakwan o mo hweso o man mu no ka ho on ya akem suaduro ma hye bedwani na ndra de anya semkuma o kan na Abuja be kan o kan o be ya no ne ade a ehun se na peku akratai daily guide de abai na yenko PM o de Ghanaian publisher on so de nsam ni bia ba na Alexander Fanyama kan kirim se license exams Ghana mampani ebonto o ka kire Ghana for so ba edienti na banda da akọfa sasabi obi akọ teacher training school wawie ema school mpanifo agina tum se onimade enti na wapass ya wawie school na kwabrane asan akwatena so kwa akọtwere nso hwe ne agini sika ade akro no sem nie ha dwen mo ma kire fo ye mo poto tuntu oba pe 20 time watwam na efutu ma hye badwane ono kura nso ya de hye wonom ewo o my Ghana ye ma hye badwam domkuma no ba no de ni kirim se NDC amanyoku na ye U10 etire din ensema mo kan ne de ekoso ni nyina no jese ensisi so musim betwa de mu afin so amontumi antwam ena matu sikanim sesi ambodi o mu kirem se license exams ne bo no kro masan de bia pe so se kutu se bam na ese mo no mo ka asema mo nye won aye nsem pia no pay ehon sensem aba science and minority turns heat on big push deals. Enti Gavins Kwame Abuja ye Roads and Highways Minister Sansona a ranking member on Roads Committee in Parliament. Oh no crying so ye Akim Swedru member of Parliament Kennedy or say nyako honorable omo dia crash ya honsen sem na pay na sim kuma kra ayen simpi
na sanso na ewu adonkos Nobi Farms driving high tech rice production Ghana mampeni ene openi po no ene wada ewu adonkos Nobi Farms ano na Ghana mampeni chemzo openi in fact se Ghana menya ne saso kakra anka ye kuya nim kura kuya ye ke ya fia ntume po afura dada o mampeni chire mu ade o papa yi ye ade asuenti o mampeni na kasa bone ye tete o ne cheche makupie ho no ne na de nkomo se o ban beta na chi ade ne nsida sabi emufuo na papa yi ye no high tech o abefo kwanso firiduma papa ni papa yi ye nifuo ni nyina ya guy o mampeni beta na chi bosia no opa o man de beboa no mfiriduma kwanso man beboa ne bibia tuma todin Ghana mampeni etuche diama openi ewu adonko ono ena da ewu adonkos Nobi Farms ano a jese e guy pa mampeni etumi abona baso waya ade beso enche mekwa kudua emo ene koku na medua buraka ho bayre dia mempenti minua bayre minua bayre openi fami tu firi honom na fami kwa the daily guest o chiremu a Mahama reset economy is broke. Government borrows cash to pay workers. Hey. Now one more day. Oswafo no hwe mangana. Esika sem so Dr. Kesara to ba force na adwuma ko nyan. Ibasa mashibedwane. Na mu kirem say na nsa beto dwa so man sika sem kon kan bibia de din ba so mu kirem yan kan kira Ghana for say economy na o man panika so ya reset na mfa o. Sisi ebosia na o man na bo edi twa adwuma ye foka. Enti ehu pa enti mu fanhye mutirim sese ni bosia ena mpanifo atoto ne ma wonom di tua ka enti akire din na mpanifo akirem say tema plane crash victims to be buried on a Saturday enti yankopo ya atoma ewiem hye kwanya nkwanhia wotema na nsenya be na watwemienu ntema ani no mpanifo akirem yankopo ya atoma meme na bai ana wonom bekwa kwasie wonom katafeto so emienu ewo the daily guest ena de amaneboy ede abam twede yampon yankopon emfa ya de hie kra emfansie yi pa sa wonom edi akon ato the daily statement de aba na wo kire ma minority flags abandoned road project as government defense be push demika se de ene ensemienu na Kennedy osenya akon memo parliament etema adesha wonom ewo akemsu aduru sanso ena wanabo Kwame Gavins Abuja eye roads and highways minister na wo mu kiremu a demokuma de nsombo de abo aban so obaye akwan dada akane MPP amanyoku ni yeye no de wanwie ni nyina ban beye wantoa so ena ban akofa akwan foforo a eno no abanada na fane nsan kan no de ama contract na dada na Ghana fo sika akwehye mu no ni nyina sika na hyekwa entamo ntiase o mampani ntoaso no onye sa kwan ni wiansa na mpo wode ne saka foforo na meka senso onyimnyafo no hwe ya kwan ne akwan tempon so si kirim senyin kura bi anim project ahodo abanada na ye ya wanwie ni nyina muguso o motoaso kama o mo de o montesa Ghana sika ntiade ntino mbetwaja to mo ye ni nyina kama akwan bi ho no mo na atete apransam ye deployable kra atete kra enti za kwan no nyina na aba na ho kwan so de ma contract dada no so aba ne ya wanwie ni so mo to aso kakra nkra nti munya se mu ni nyina so na mo de somwo a ehudi water e de ba wonom ene ho nsam so aba ene ho nsam so na aba yi aba chiredin na bawomia to address London School of Economics African Summit jumadi e betodwa no African Summit jumadi e betodwa wo US memu katafeto se na ochimse Dr. Mahunu bawomia ba kasa dia fa sikasem ho wa pempa se dwadie sikasem ede adia obekasa dia fa ho na bibi man bibi fonso amko school pese mu dachi bia no economics mo ba be yo so afo hwe sikasem so na ade ni nyina no bibia betodin na bibia tumi akonkan ede amamo na adwo asafo eya akane mahebedwane onimnyamfo adwo asafo former member of parliament ede matome kwa benya okirema ebra so se
implementation of mental health act no sa mpanifo gye tom ha sɛ adwene mu hwehwɛ nipa adwene mu no ɛsɛ ho mmara no animanim nya sɛ mpanifo tumi gye mmara no tom na bibia yɛ den mo implement amanfo ɔha wo sɛ kɔbra no tumi nam ɔkasa saa tumi sɛ pressure wɔ no so pressure wɔ me so amanfo brɛ de obesre implementation of mental health ne de sa art no mpanifo nyintum animanim nya no bibia nya kama nti sɛ bɛ hadwen for mama parliament for domi kwa benya ya mame adwo asafo enum nsem eno no opani yankuyanim na yankonko pie mu what the national voice or the aba national voice ochirema big push or big deception. Fourth Estate exposes Mohammed's soul sourcing scandal. Na Fourth Estate empenifo chirim say Ghana man penny ni bi ekoso no. Omo ntiase o. Ntiase. Ya kwanya hodo kwema faso a chese contract omode ya award na over 72 billion in 7 months. Ni nyina ye so nko a we nko a no betumi aye obi antumi nye bio na de ama no saa conflict of interest omo kire ma yekoso a de anya ntomo de omo ntiase imperforma ne mamu na ho fan no obi ehunu mu bi de na mo ye opaque contract sei enti Fourth Estate fo atwa sei omo ntiase performa ne mamu na ho na Ghana fo nyina mfa ye ne kotu awusi hu ne ma hodo ekoso na beboa yen enti se be hadwen na sensem we mu nso ana the overseer de aba na o kirem se Aboja exposed Fourth Estate minority hatchet job on big push na o mu kirem so madwa sa Fourth Estate ene dom kuma no sa ntansa amode bo abayi nyina no kura bi anim ni nyina ehuro da sem no kura nim wotan kwadu ayi ne America adwuma mu ye bibia da din bibia na oman no kuntuna se da ede anya aban ya de kama se ya monta na chi na den o kirima no kura bi anim kura nim de sa aban ya no woye de sa aban ye bia na woye no ti moden na monta na chi no bibia nkonkan tene ho nsem no de aka no ya Canada nti yemfiro okra ne ku anim na the overseer times watumi overseer no the times aba na wo kirema corruption allegation. Odotobiri MP petitions OSP over dubious 11.2 million gold board deal. Enti Odotobiri machine bedwani chirem say me wa fase sami jamfi. Eni mpenifu bi amade da gold board adwumeko na no. Omatumi atena se sika botene beye 11.2 million Ghana cedis. Hwe basa o. Ntamo mpene. OSP me wa fase kisia jabe hwehwem. Na senior kisia jabe ho. Mete ne nkancho. Ye papa kisia jabe. Na nse na oginam pa ne ade ye de ne beba ne ade a. Sansam za gosi sai. Akire din ho. Ye be chene de ne beba ye de ne beba ne ade a wanted wa ye wanted ne ade a. Enti hwio. Enti opani James o de nkrata kwa me wo fase OSP. Ye papa kisia jabe mranim ni na omo hwehwe sami jamfini ne nkofo ne sensem na ase kataso ne project kankan ni dwirim bi yakoso ho no manyamenim ne kureni o ma hye ye good board sanso e bo manyika ntimpani fonfo mani fa ni akiri pa na nema bi ha adwan sanso na Lincoln University for ma withdraw Ghana man pani honorary doctorate award o made mano no o mu kire ma ne so ya de mu ha adwen pa ho sensem de aba na GMA pushes for decade a year we ni kwa na matwe nsa no digitized bed system to ease health care pressure ti say die say hwe apomden so mbe bo modern pa said manim nya wo kwa sabia mpa wo beda so mpo dene eni ba nya mpa na so na kobande da form emwa ene ombe ye tenten ne tabefo kwanso aboa se be ye akobna ne benya mpa da so na Soloku Festival storms Menchia South as MP pushes jobs a unity. Hey, omenyi mo de
Omo kyerɛ me a manhia. Omo afahye be ye fa ne se Soloku. Manhia South. Afahye be ye fa ne se Soloku. Na sa Soloku afahye opani omo nto nsan frɛ ne yensu yenkɔhwɛ bie. Oh, manya ade o. We say nka Bismarck ene ne godfather. Oh, we nka unza afahye nka bɛboa pa. Enti me wafa ase wana bu awua agye bafo nana. Ona ye Manhia South member of parliament. Na Soloku afahye na ekoso amanfo twi Soloku saa na wo kyerem a sɛ de ade na akoye no. We ni nyina for jobs and unity. Enka bom mapa ana afi jobs mebunu be nya adwuma ye. Omu twi Soloku festival ni nyina no na bibia dam, bibia dadin, bi penwuma ma mebunu. Wu sɛ afahye ne du a amanfo dodo na mutumi bakrom, omo tutu kwan kwa akyekye, mo sika wo mboto omo biabia nwuma nyina ba. Ba exchange contact ne ade ade ma ba ye fa nyonko ne ade a. Oh, nti aba na sɛ obi kwan atumi fa ho nya adwuma ne ade a. Nti hu sɛ nsɛm na ɔde abatu dwai. Nti ochima bibia dadin. Soloku afahye ne koso, adwuma so bebebu so. Ma de hye mo Manhia South. Enye bia ye. E me kyerɛ tumi atam din. Eno so nsɛm na mo de abai. Na the metro lines de abano chim say Ghana has over 30 slaves, castles and forts, more than any other African country. Gem page 11 at the metro lines Ghana man penny chim say oh abrofo na anya de ombecheche enipa be fa na nkwa ba to ye sese bi nyemwa no Ghana de hye pode aduasa anka mo ye bo boku a anka ye san wo full team e wo reserve players e ka ho coaches in technical hundreds ni nyina aka ho enipa abrofo ma to ko ye no Ghana nipa no doso se na man bia de bi mam ha de mo ya enti na wada wontumi na no ne ya o ne ade hye mo ho den etumi de change konsonko so abete chi wo mo do mo kwa sa keke agudi sembe na chen we de Ghana man pani akasa ode nkrata motion e de ko na de asie no o mu ntwi abrofo nanim mo nkyerɛ mo sɛ de o maye no ensem hunu pa no madie no na yo man mbosem e agudi sem pa e mo ya Ghana man pani e de aba ode aba na National Health Insurance Authority for to commission for boot to improve healthcare access on voter lake. Enya sim kuma. No mo modern commission for boot to voter lake no hono ma mpadwumaden a ayo apomuden nko kan kra. Wa ma biebie bi wo hono ma. O ye de kire ya na seja. Apomuden bibia datin na kire din. E kire din. Te ho sensem na no pay no. Etimi ababa abetodwa. Sansona the inquisitor kwaka tenetimi akohwehwem di bia ba no chim say promise of Ghana's agri sector Mahama visit Nobi agriculture into openia the den ede ewa donko Nobi farms obadwumaden keke Ghana man peni akwasra no na o man peni ahye ne boso openi adwuma a wo ye no guy pa nti obetta wa kina bibia e kama bosia na opa aba ne beboa mfidi dwuma bibia na Ghana fo mebunu so anya dwuma ye na sesi ampo service center no kro man peni de ba no wa hwe abenya bi na boawo na monema amoya no bibia konkane na matretre makobam na Ghana be yempo a mantini ni mantam bia no no wo center wo ho no mabefa mebunu na adwuma eye ya minhira no ye nyina ye taachiri kwa ye ade ya wo man fapem na sanso na DVLA to establish office in Ketu North to boost service delivery to me one fast Julius Nikwe Kote on ye chief executive officer at the maso ye hwe man Ghana say na hyen ehun kratasem to me krata hyen kani benya de atwihyen wo man mu nyina ehwo na abefa o kire ma de hye mo Ketu North atadwufo wa matedenne won ba baby office foforo ho kra na boa se be ya mo wa hyen mpese mo register ho kratasem nyina wo ho no na mbenya drivers mbenya license to me krata atwihyen no ehwo mu ntu kwan kwa akirichi no mbenya bi wo ha Ketu North matasem de Sansona kwa krata de aba akire mu a Konkonte can help prevent ulcers. University of Cape Coast lecturer claims enti Cape Coast Yapon chechire ni ba kon lecturer ba kon kire ma konkonte eni si hei na nkatenkwan atwa hu ahia abankwan so sinchen na chese wo hwe na ma egu so a ye mi hu ayi
posren wom yuyuru na nyadoa da so mehu adwene a wo mako ebi so da so na mehu akokosere ba akon so da so wa ha o ba ko aka tan so behu de ye kan akokosere ba akon da so wa ha nam na nkwa no eni efe pam mehu wele kakra nso ene ade a ene nantwinam ni nyina da so dry fish bibia wom nkwa hona nyina wo so poku yuyuru ni nyina da so na omedi konkonte ne so ma men kan konkonte na omedi agubo num ye we dijo malon de ni bia eye 1 2 3 4 5 6 7 konkonte entoa no pode enso ne gubo num na mu kire mu a konkonte yade ye eye pa etimu a mudi konkonte ne ma po muden ebeboa mo firi sei sa yefunu yade ya kanimpa na wanwene ne sen ne wotiam yi mefu yade ya kan wanfe wosi obi hu mobo eye wosa yefunu yade yi o kiremu a osa wo so a tadin konkonte na wenam konkonte na nkotwuma komfa ni nya ne sa fankwan papa nkwan wato bo ase nutrient papa bi wom nutrition papa bi wele posrenya na dani yuyuru bibia dem kama eno beboa udidi wie na wo nsa ho saa wapomudi na ekire din we nya eduro bia India betie. Muni abetie konkonte face the wall muni ni more. Ano ye aduane ba kwa ne din do so pa. Ba ye guy pa. Ibi so friend Opolache. Nen. Opolache. Oba guy ese mudie. Ibi so kra friend Chris Brown. Me ya pa se bichi o me ya pa. Unse fufuo na me ni nti no. Konkonte so ye machi wade. Me ya pa we nka metra hwe. E wachi wade. Me ni michi. Ye konkonte ni fufuo nyina machi wade a me ni kra. Ekire din wo ye ne sen kra wo fa. Enka maduane ho ye me ya pa we nka metra hwe pa hyempa we se nka me yefunu ya le nka me betu ase anope ya senior kwa kata ndo sunsunsam no enam se dwumedi ahodo na aka na do sun tie mfansi na birthday bi wa me mo ne tew na me so na fa dwumedi aka no eto asosom ye tiefo na pe no kwa birthday we kwa de ma hona bo Godwin eye enimel edini enimili hona bo Godwin enimili ono eye dogbaji Dolani ona ye MP edema adanse asokwa na me wofase baba kwanten eye namsim ni dima DLFM awa sentimental mu kirim se ne na de nyina Honorable Godwin animli Dogbaji Dolani oye member parliament edema adanse asokwa ya miami kuro bako ene senior man your birthday MP ya me nhira opi no awoda no onya no sonko kura ye mpa ebo ne se yankopon dibro de ama wo no omo ahoden ne akukudura bekoso agine mu asom wade hye omo wadanse asokwa ya me nhira opi no nto nkondam no mo wade so ade hunu adachi bia no ade hye omo wadanse asokwa ebenya osomfa so happy birthday go to you Honorable Godwin Enimli Dogbaji Dolani ya me nhira opi no awoda no onya no sonko member parliament edema ade hye omo adanse asokwa na ne kwa de ama Jocelyn Owusu we a student of Kentampo Nursing and Midwifery College na Inshaba Justice eje adwuma ewo RFM kuma se no wachiri se ne happen to be your birthday se ma ho fa within Jocelyn Owusu we a student of Kentampo Nursing and Midwifery College anwo fa ya menchira opi wa wodo nyere sronko opese we ye nurse ni mapa na da cho bo panie na Ghana de show mo do mo sa mo yade de a nyame nhira opi no mo ade so ade hunu na mremu so happy birthday ahofo Jocelyn Owusu we a student ewo Kentampo Nursing and Midwifery College nyame nhira opi we every Inshaba Justice we ye adwuma wo RFM Kumase no se yemfa woda sonko we yemfa ma so Hitman yemfa nsi na adwumadi aka no ento aso kwadwa me da se papa pasa no pe wodi ko wa kratam bo so no abesom Ghana for quick commercial break ya ba ya beto adwumadi ne so Minia, Femme Waso, any woman kakra, na menka, DLFM Plaza Hotels, 171 Trail, Sawo Pebe meetings, and our conferences are anyhow, because DLFM Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se ekomdeo, na wo Pebe, ya, Ubenya Diania, emo de, nemo sham, na pomudi wo mwedi, ana, ope en sapapa, betre abodronsa, ya, sobogo minasea, nipe duemu nina, bayo fom, anum dia, menje baby, said DLFM Plaza Bar.
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. 1 Wɔhɔ. Afei yɛwɔ modern event center. Yeah, you're very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Set weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu ama waniaje. Etwegusa. Oh, the Ofosu Event Center. The Ofosu Plaza Hotels there. Edain papa. Inipadem there. Ebuso. Inti sewope hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wasumdwe dia. Yebie yepunama. Afei yewo 1 bedroom. Any 2 bedroom apartment. Yeah, ubetumini wabusua abetinem for a limited period. Afei sheshe. The Ofosu Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo Koforidua. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afre yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia.
Nessuo, mi donno, nessuo, che inconca, ancora un dai de uru, qua, ni abretie, sempre mi wania, mi va mi wania, ancora un dai de uru, qua, ni abretie, sempre mi wania, mi va mi wania, o di mi sica e io dia, o ci mi pensa e io dia. Oh, Jimmy Body, ay, oh, dear. Oh, Boomy Sissy, ay, oh, dear. You gonna meet me door, near Ocean, Ocean. Near Ocean, Ocean. You gonna meet me door, near Ocean, Ocean. Near Ocean, Ocean. Nonsense, 24 minutes after 8 a.m. here, and it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, let me say special good morning and confirm our rock cinnamon choir. Rock cinnamon choir. Engineer. Lumba super. Rock cinnamon pay what problem to say. Special good morning and confirm our rock cinnamon choir. Give a speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. My dear was so to me, you know, when Nasu bedman after what bedroom year. Give a speak up sauce. Papa. Sexual weakness, it was here. Yeah, they give us cold capsules are bad. Very, very effective for waist pains. To why intimate how we're drawn up. I give us cold capsules. Give us a bar mission, no support your immune system now. I could see malaria, typhoid. I'll fake John days. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a Benyabiato. Give us in petty for 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak up sauce. Give us cold capsules. Give us a bar mission. Experience the ultimate in comfort and luxury. Our Diofosu Plaza Hotel. You go for the at the Chimina for Butan song. Every hour, I say, Adenta Frafraha. The latest hotel about town will be a new dance here. I Diofosu Plaza Hotel or Honomono. Just send your money than come. Your comfortable, luxurious rooms were hot. Conference room for all your conferences. Event grounds were hot. Saloon were hot. Restaurant were hot. Gym or swimming pool. It's a one your ultra modern hotel. What do I need your honor? Maybe I be call you Diabawa. And to also from penny for your reservation, your Enquiries 05304 58834 05304 58834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. How would you for Plaza Hotel? You for Plaza Hotel where luxury meets comfort. Yeah.
Nonsibo, Koshipo, Nonsibo, Koshipo, Nonsibo, Koshipo, 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 Papa Oshibo, Koshipo, Nonsibo, Koshipo. Na waje no je ko na me pin se bia na hu chenti na wa fe chenti na me yimo say o man 1 billion cry no be the one city ba no ni niko 50 p4 na me tipo send me ma send bia puto say be me bia to na kuma dentino di mi ti tu si so wasi ni mu se ko treko ni produce ya me mo ba ko puro me sa me de dato say na me ni da di dito it me go so no me funny ni me so ni ko so no me call me more. Did you gonna want to ya hear me Jimmy Dog? Baby, yeah, baby, what na na na? What tricking you? Oh, baby, da me. I'm on this what me. I saw one me let go. So this I buy your baby, you done my best lame. I'm coming down to the massy. I don't feel now. I'm going to pass you down. You know no. Jama yen say
Live on Facebook and I'll pay you for watching us. What a discussion here, the bro. And something you go DLFMonline.com. Okwa wonso betumi ajubre na fe working kind ni na become. And I pay you na Lumba in supernatural mineral water set. So what you want to hear the discussion? Yeah, the bro wanna pay. 5 minutes after 8 a.m. here. Any discussions? No, yeah, the bro. In Shraba Kwadjo Samibi. Atina say Kofi Taylor joining here. Mothers and Super joining Nafe and pay. Yeah, then come on, yeah, the aba. What Johnny live on Facebook, America catch the aba and wash a link no. Now, Ofufrubin so Adama. Ofufrubin so to me, I should be and Anna pay. Commenting in our wadrin trap. What's in that here? And there won't send be self is always saying, also what the WhatsApp line is so 0593 40 6565 0593 40 65 65. Wamai be ya ejinaminu mienu yeso yankase yasasini ya bodeden nananom jeto homa yen impedifo atenase adopay Swamay be yes, swamay enye ya, woman for timamufo. Yeah, you want memu, ya bra, and a betre. And I pay in Shraba Kwadjo Samibi at Nasi Kofi Taylor Waha, and others and so a bejoining and I pay. Kwadjo imagine? Yeah, me just Bibi Aboko, dear. And I know son of pay editorial be our year, and some be a would when near dear trip in Komo Honoma, was so bo. Na Sanko Bonagana for a tidia coso. Kwadjo Maminti wanna pay. Right back of the permanence and young fancy in a tea for Mutia French in the bench. The young Casa Tredian Poyancopon, on Shroud Mopa. Okay. Na Debia Diana in Yaquena Yaka. Say, Ghana my fapping balcon, I dear Beboy pa. You queer ya, same penny for do money, Eddie DH. Na, a dear Ghana man penny John Dramani Mahama, Eguso. Anyone can be womb it to be no one more, Yamiadom, Nyoma Egusunga Crankra. And your best ray and penny for a time is coming our home. A baby bar. Or money when is an Yama who do beer. A beer agency between Aqua Jeffrey be my son. Yen ya bill. See a could be my son. Bedupemwano, yen ya bill. Enti yen yanka say dear your money dear no. Say a may any quan pa. A typical example ne dear Burkina Faso for Nayano. There are other nations on may be Niger fonts will be jai jin and on the banner. Almost it be jaiba. Almost the jaiba, jin and also a best short. Enti de biano. Yama will be. And I'm for be mraying, and I am for yen to be uncuton swana. Moyen as for mine. Into your best ray,
Enendra o Ghana man penny kwakata ba yese o tumi evisite eye ewua donkos nobi farms na eyade a ehye nkura ne eneye ente wo mo ye entrepreneurship adwuma dodo na ya nkura wo motumi eye yekua adwuma I mean large scales ahodo no omu nyina behia mwa ise o mampeni se de wahya ase no otumi evisite wo no one by one na ohye wo mu nkura ne sebe ya foforo mo so kon do sa anwuma no betumi e do mo ho awuram na o maye ne yi de bia meka wo de yenyi ku adwuma nsi ho se ye adwuma no kutompo ne wo Ghana hwe nkura bata ho do awum na adwuma yefo betumi afa wo mo mamu a ye woni pa ho do mo akọ school akọje nimdi akọje ntete a o mtiti fie o munya adwuma mfanye ni nyina ya Greek na mo kọ ho school a o munya adwuma mfanye o mtiti fie en hwe mebunu toto a nke ku adwuma betumi a employ wo no because ye wo nsase ne wo ho ansase ne so ye bede a betumi de ye adwuma ye yenso e betumi aso abakama en memmo mampeni abaso so ana no kopie mu afam prince so e de to my Ghana ekuafo anim say edikan fertilizers na ya aban de babia no bosumi bi afi bia no de ba ya na otebo no so aban ne faka ne bi na wa ma ekuafo no so atua de aka no and afiwe o mampeni si ekuafo na boka free say wono na ba ya hodo mutwa hye senso no manya atofo madodo na aboka de sebe ye bebo na wasu ekuafo na serenti no se sika no afi no fertilizers ahodo a ye asasi ye o mbema ekuafo ni nyina no abanya fa ho ka nya de akoko ekua ni bia anase obi obehia fertilizer edi agunu no ba ye so no betua kaprempo okay te ene so ya semoda eno ye mo mampeni abaso efiri se we kire se kuaye no pese go boa na ema dodo na so konto kuaye adwuma eyade ye ade ne wo ye de ye a ye beka ne se de etie de enkoye nsu a ye bepa ho ntoma ne nyina ya boa enti we ye step in a right direction o mampeni etu a ye besere ne se onkosoa no mfa na ni kuadwuma kiye so kosoa ye ne sa beboa o man no DLFM yentumi mfa ye ho mfa ntotototo ama hodo so onema hodo a ye pese de bia ye ntwen se we mfamra no ehu se we obi a wati so wo bobra na pese wo je wo ho firi papa no ma bensem na ato ho bobra ese otumi di wo ho so o pese wo wale se bema mu a enye to no nko na abedi akire o enu nufu no nko anya nna na oba na beda nko a o ehin na obeda na emenye wadom na ne wo a oba na be continental wo sika edwuma na wo ye no fize busum do abenya sika ma oba ndia kwa hospital ye betena akasa nyame ne hwe nipa nyame ne hwe nipa also you're responsible osoro boa de wabo no you have to be responsible asro hwe ne kese on wanwene ne buo okay you marketing kiti bi wo ho no ma ye planning ne ma de begu akwan mu ne be kire wo da achen de be ye sa na o man kire nso sa na te so de ne ma pa good policies egu akwan mu a eno no betumi aboa be ye foundation fapema eno de o man ne be kɔ yedim ti sa na motuo kakra na watuo no mani aso and going forward no onkwasoa na on visite wo mom wo saa mfu akese na wo mafa adwumayefo pii no on srasra won kama na on hye omu nkura ne na ma afoforo nso mo kondo so omunya kura adwuma mbeye no mo konno na mo so mfa mo hunyim na ye nsa ase nso so a bepem saa ne akoya tumi antu a ye ka ho asem nyenye bio no a ya ma ho kwan ma nipa bi nko adufuru pe ye nam koti kwan so ese ye nsuo ne ye nsa ase no eno so omuntu ho esane ye na mo asebe ye adodo na betimi anya nsa ase ne bi de asikua Ghana enke tomatoes in a large scale anka amanfo betu bi kura ko omukuro mu anka nsene yen kwadwo mo ka tomato ho asem no December 18th 2024 President Ibrahim Traore inaugurates new $8.9 million tomato processing plant in Burkina Faso. Yentumi yebi. Uni madia mane yado ho ne se Burkina Faso fo no. Omo ho no mo ne ye sere so. Omo ho na ye sere so. Ena yen ye wa nafo ha nsuo atwa ye ho ahia. Ye nsase nyina so ya asase be de disikue yeye. Ono na kwatena sere so atubura e de aye afuo ma na yeye. Ne yen ya ye tetetete asase pa so na akwa kra bi e de aba. Unze ye fede ye kura man aso man
And what the $8 million in a year? Ghana Blasters Castle and CM Fanko, $30 million. $30 million. Nancy answer what fundraising and Ghana penny for a pledge donatees. Tien to me pledging support say no ordinarily Ghanaian benya some for so. Sa walk up no moko no. E ya de pie ni nyam hye de mo man ba Ghana ni ordinarily Ghanaian de no benya free. Wo de ye misa o. Se wuji Ghana mebu ne bedi akira kobi. Ebi obi wo ho no mo no kwa wansa ama no ba kopa adwuma ya. Wuji free wa. DM benefit and na Ghana walk up na ye ko ne ye benya so man. When was the last time omode ball musika ye Ghana yida? Almost say football man ye the football ho adwuma na nyesa. Okay. Wo man kasa football no kura muntumi kura mfa nya ho adwuma. Yakwa wake up mpresen. Ye be ka ho 4 ana meboa. We ka ho 4 ye ko 2006, 2010, 2014, 14 ye ko ye. 22 kura ye ko ye. Nti we the 5th time. 18 ye anko. Etoso num ni. Hwe appearance fee da so. Appearance fee keke da so ni nyeska kuma. E dem pote pa na ye de work up scan aye wo Ghana. Wo de bisa ho. E de na ye de aye. Football for na gasa mpont mi amfa nya football ni ye. Ghana grassroots football agu. Ye league na akwaya say apesa chi. Se kutu, se basa ye kunu botwa na mfa kra nhim. Ye ntumi ntopo even kotoko na ha simpo ntumi nto African players ibi kura mfiri obi ma so kra ma ha. Ye tumi more competitive games bia ye sports stadium nyina sai wo krom a. Ye te ha e ma CAF ka kira yen say baba ya sports stadium ntumi mfa more international matches wa ha. Football for na ngaje sika na krom ntumi mfa anya football ni yi. Ohun say omo ka say omo preji na ye mfa sika mfa nko ohun say de omo ho aye omo dendenden because umenya bi atafre. Umenya bi adi. Entra. To won be ya oman mu ni nyina benya ho mfaso no ordinarily Ghanaian obeye yie na ye ya sida na akotwa pani ni prise yes amasa yei betiwe menu mienu nyina obi ada ne kam ye nyina obi aye boss wa senior ho na bebu no yonko enti no montena form ho a ye ntwi mfam sa bakodo na pe question am ibusa na sese Burkina Faso atumi ayusu $8.9 million aye tomato project kese se ya ye Ghana ye kɔ ne import tomato fra ye so ye ntumi nye bi yenye yebetuma ye mana abroso ba yenye ametwe wa jinsi ade we so hwesika o mo de si ho no ye de no wuti free ma se wo si $8 million $8.9 million ene ye pe 30 e de akọ work up no enti enie hwesika do be ka chiro enye si entumi nyo even kana mo ball no ho no ye kana ye mo sa because ye asase na asase be de ensuo na nka se atwa ye ho ahia dada inti ye pe politics empenifo be ye committed keke se ye makwan ne ye ntwasa ne nto na dodo na hunu so mfaso ewom ne ye fa ye hunyimu bi ye tuwe se Ghana kua ye profitable black obna mfa ho se wo ye wura adwuma still no be unya kua ne ye ba koye wo be kɔ akyem odan ho wasase bi eda ho no be kɔ akwesi kua wo so afa manfo adwuma apa supervisor da o ma no na odi ahye ne nsa no maye abosum do anu mi se obenya bi de bi atua o moka but wo ye adwuma no kra na ohun se bi kɔhwe abenya kwa mobra na odi ne ho hye kua adwuma mu ti amana ba ye ne mugwase adwuma ti nipa kra kon no enti ye besere se ye ya yetumi nya hoden hwe ye national team aye kwami aye me de se ya qualify world cup by players ye kwesi akan dodo asen na ye work krom ha omo ye local based players wa we dey just ask yourself keep an epe onu nko ni sika na e ba fiu yem kofo mo mu dodo asen na ba Japan okra Ghana yen stars no de bisa ho yen senior national team players no mu dodo asen na ba Japan okruma sika ni nyina aka ho waka buzika ye pay wo man ye sande akoma wo mo o man ye nya hwemfirim ye we be sa boka all African games a etwa mu yi e ka susuro na aba ana meboa e ka abanya ka ketwa okruma hwesika o ma company pa bia kodi bapem na ye nchi bia e ka sa susuro what the football na mo boy ka na mo de o man sika kwhyem na niam esa mo de ye na Ghana nya sika no ye nye de me de mesere waka po ne ye kɔ e ye nimnyam hye de ma ye yakɔ ye na mom ne mabu wa ye hwe ye chinso yakɔ ye baba betena fie ye kɔi e besa aba how many days ne ekodi acha bosume ba ko ne yesan ba fie ti e besere sa hoɔden omunya mo de kɔ pregi $30 million no mom pregi bi
Defanya tomato. Mufanya dams. Muntiti si dams akesiye. Wa mea hodo a dodo na ukọ atifido mantem na dodo adwuma dodo a ho ekuaye. But omu ni moa. Beko babu na won se bia mo ne nyem mo na chensuo nom. Emoa. Enti mpanifo nya kukuduro ni bi no mo preje sika bi nsi wo se Ghana fo sika fo am nsem wo bie ye pese ye bo na kuadwuma no obi akondo enti ye pesika sei e de awura kuadwuma ye pese ye state farms ne ye boa no man dodo na mo titifie ni so nya adwuma ye obi bedua me bedua buru bedua brobe ne ade na mebu dodo na do mo ho ahyem no man so anya sika na manfo betu bi na Ghana nso so yahu se yenso yetumi export ne yema ne bi de kwa monone ne ya hard value to ne yema bi e betumi hard value ayi aka ho ye betumi ayema na boro so. Okay. Enti de kasa ne nyina na ye be channel sika na fa baabi a kwa nipa ketua bi na be benefit a sika na kura nsa met na o manyim adwen ti me de mesre obampani de di kan na watu no mani so waya ade si wadi kan ahya ase etwa saasa no onko so anyina no ho na mehwe animu sei obetwa fotuo bi eso saa na wapemwa ne enim so mom obie no kakra kodi ba de nani gi kuadwan di kakra betum ne yenyina ye moa ne yenya bibi e be ye national police beboa se be ye yekua ya ebinimu eye ne kakra ekoso no yenyina ye mfo ye hunim bi ne mboa ne beboa ma Ghana mebu ndodo na nya adwuma ye. Right, kwadi me da papa Kofi Brema quick one na fe no. Good morning Kofi. I think Ghana is not ready to invest in the country. Sana me huno. Because if we are really serious about we investing in our country, and I think Ghana be do it, because we are lacking a lot because of maybe we don't pay attention. We live in a country whereby your import higher than your export, which is really bad. In Nyama ye crowd back room ha a Dawson 80%. And na Nyama ye di free kroma echo dodo was saying. Just tell me if we are to ask Obi and I say you bet penny phone be at and I say Busom say Ghana has say Nyama Bena ye export it. Ediko krufu for us you go free wa then export it. Then we live in a country whereby toothpick a cramp ye kra and eba adi ye sim ye kra na edeba. We live in a country of matches, ye kra and edeba. Because they are not focused on a Nyama Ewokruma. They are not ready to protect a Nyama Ewokruma. Can they match factory na egu? Oh, uni egu. Send me if you ask him kedi. Egu ye kra 10 years abani echidi. 20 years kreni. I see. Egu yache. Egu yache. Because in penifoni bi ba, they are not ready to protect a Nyama Ewokruma say no. If we are ready to protect Nyama Ewo Kroma say a improvement be about Kroma, then we have a lot of work to do. Cause like agriculture, we are not investing in agriculture, but we live in a country whereby every December be my best farmer Okroma. My best farmer Okroma, best farmer Yama Okroma mean who as soon fast wo. Because if we are awarding people, we need to see a kind of saying in Punto Okroma. If we are awarding best farmers, I was say who in Punto Okroma. Because he awarding best farmers now the LBO or Mudia and Toes or Mudia Jen or Mu say or like importing exporting more. Benko baby that's it. And ko baby cause yet na Ghana ye my best farmer and so ye ready for ma eko Burkina Faso ne ko jin toes. Farmers in India and tools. Can they invest in the farmers? No Mundia and tools. Kofi me da say. Zeki bra mo quick one na fe me ma call lesson. Okay, mama call lesson bra na fe. Bra mo quick one. Quick one na me ma call lesson bra. Madam. Who the mammy too? Never ma for good morning. Good morning. Our phone na. Me da say wa mama kunya na me so make a craft phone. Me get a quick one day. Na me dia ni say sasa me si wo Burkina na ya say Ghana for kofa fencing tos e wo Burkina e ma se be ekukum ya na dia de ba kwa mi hu say kofika bibi say we are not ready to invest. Now the Ghanaian, the ordinary Ghanaians, so are we ready to also buy our made in Ghana products? Ghana for be ubaya adeno wa Ghana ha. Yento, so the same thing wa Ghana up for corner printy made in Crowe na fatoso. And the Ghana ni beto. Ghana ni per se
obehun sa ade we ye wo Ghana Ghana ni akasa ne yonko Ghana ni aye bibi e wo Ghana ha no Ghana fo na be san ho akotom no fo de na se be no kra enye intenu so no yeso Ghanaian ni habit no we need to change it one patronize made in Ghana goods because say be Obia be invest wa ha na o ye bibi wo Ghana ha na won to a oboka obejai so what I say match say wo ka say gu wo say bia kede match oba ne bi o mu say made in Ghana no ya gu no me kai company bi oba oda e ho na ne kan no bi to so e ho na company the same company no yes some products you oda area so e do ba bia wo be hu say company no omo ye ho no omo ye ya gu no it's the same company move just from ho echo emse brema sukuma okodu the same company for the product in ba oda na fieto oh ti Ghana for us so ban say as omo ye bibi wo ben oma omo hu so fa so the nutrients say so ban to the callers Martin me callers no number our friend is 059340 6565 0534 good morning you right man Joseph all right Van sana pe wa pom to say nyame adawroma me say nyame onhira mu no yemu kese e bia me ka che o say mu bi no ma nti na etie mu you shira back of be in Chiano. Right, man, say last me Sunday, body a metwa wo me fie, come to 22 ha, etrel. Me wo video no ha. Yes. Ya fatu ho na Ghana for ntwe. Mate. Me 22 ha, uba me fie bibia wo ho. Me no ka say temasa kokoa e wo me fie ni me ye mienu, ebi wo so. Me nu abe, me tie kutu, me ti kube, backyard. Kontomre Sunday ya ye bo apesi ufa ho a obetiti kontomre ye twa body ani ade na yempani fo wa hu ye free akobo Burkina Faso desert country o manye nsuo kura ho ye den wo ye koto tomatoes mira Hitman tama ni je wo mu ye cool wo ka se je ne hu ye den wo Ghana ye ne yempani fo ye ti ha na Ghana panin bia ni din doctor ka ho enu ni ebedi title enu ni ebedi ye wo agri bank e wo Ghana ha Mira Hitman, bisasa farmers are here yema sika. Me ba we school some years back. Me call this CMB scholarship. Me wo koko different term 6. Akase me try kwanya ya mami obi tinkra ha ohun koko da. Or the CMB scholarship a friend in me in university. Ebe de na kuya ye be ya kondo. Me won sase aka. Wo mu sheku afo ya me metena tema ha. Sebi soja ni aike e champion. Onu kura no ye soja ni. Onu no di operation feed yourself. Or the back Ghana ha. Champion in for there na mu ye. Na Burkina Faso papa no me bona baso. Mo bia nko to tomatoes. And then Nigeria na me nua ba kun ka say Ghana for ye nto Ghana there. Nigeria ye sisi imported rice no. One mu di Nigeria rice. Mira Hitman ma work for city US or be ye poultry farm. Say we nu no ho tam. Yempani 40 ha na nkuko fun. Anu na ama ye wu. Uya akukọ kura unyo bi no nto because okọ store sika okura no obenya akukọ fun ni bi ato mumbo ye farmers ho bai wan na be kwa koye kuya right right man Yankopon enka won so ho na pay good morning Hitman what's the obo very madi na me ti wa no pay na me adome ho ye pa me kasa free odogru ni chancing nice one Hitman the American say oh so man we won utimi etwa enua bayere na wanu afọ wotwa niti e bi ato ho no ubo ne niti na eden afifiri e wo udam Nyankopon ashida wo man we a odwuma won te ase se wo ba tema motor we a boys ni bi edua cabbage ne carrot na tefo ne wo se ne abopa e bi Ghana bomba ni bo to mu ti fa se boys no enkogu afọ bi mu nkoye entose na asefo na Omawi, Mate, Ebe, we'll get there one day. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for saying. Hitman theatre. I mean, you want to pay. Hitman. I mean, someone ate my pa more. I'm said that you're Kenyano. You're paying for Mutia, Yankupon shower, show my way, pa, the whole way. Who my Yankupon Shan and said Ghana. Be our Ghana, ha. And so you're crying, you're blessed you, Obia. Inti yampem for mudi aswa na ase ahefo nyama na Yankopon dia man yentumi mfendi dwuma Burkina Faso president ya moke mo hwe de wa ye Ghana ka se ye bia yentumi ya na inti yampem for ne ya
dia ya ne pa no mu nhia mfi bi mo man ne bone no mbefia na ya se mpemfo da bia me kan ka akire omu san kofa ne ntu ana mo pa magana Hitman na me sham ne adwuma pa mo bo Mateme so me da se papa 059340 6565 0534 and pay koma ye di no wonso wadwenche na wode aba simaka kra na wonso make you point. Good morning. Good morning, yes sir. Me pa che fro say Like your friend Maulum because I see I see the be for ku ta pass. Mami ti wa no pay. But na mo kan nya ya no kure say Ghana ha. Obeshe ya hanam say nsa say ye wo ha ye bank pa bank de ba ye sia no ku ta bank ye pa na so ye bank ni be ye ne to ne a be mo ba to bank ni ye bank de be cry de akwenwem. Ye sra ba ne say I'm tin ni be hwe ya ye sia na ha. Ba be e fa pass ni ku ta I'm tin ni be hwe pa na bank ni popo ni sa kwadwuma kuku ni ade ye wa pa nti sen so nti ni be hwe na mbate wa say kamenya o ye wie after the program menya on la personal number na kamen throw na nkomabu ha o mudi pa wa yan sa se no awa ye nsu anu won awa ye nsu anu me pa cho after show no after show no wa friend number we ani edi nkomo aye nsu anu na ye to ho na mo why empathy ndey ma menya on na man wa mate me da se papa good morning. Good morning, Daddy. Me pa cho anti comfort ma minti wa do pay yo pa cho me mama yeko ye jo so oh ye Ghana ha nka face titi e ha na ye fe dia ni free e di ko amononi. Hello anti comfort well sorry me afawi good morning. Hello me pa cho for say e jama minti wa do pay mama yeko nyame hia the pro adien bia no ba bia we say enhu hia sana nka FM status na ya Ghana M say Wama wa so dan conversa. She Burkina Faso for atumi ye railway line if you want country on ma ba kwano. Na Ghana yentumi mu that na ye nhwe se Ghana o market ka kwa nkoma ja railway line. Te dia yenya president foforo enti yentumi trust ye se adenti na adwuma ni Ghana na railway line yentumi ye na amanfo nche bian fi bia howa na mo fa manfo na manfo fi nya dwuma ye ne be bia ya toba ni ye yo we diskedi ni wo dibi na penifo disika wo frof na je se ho chire se Burkina Faso Ghana fo atumi akọ Burkina Faso akọ hwere nipa nwọhwe wo mo kwa eto man mu se be bia asase e wo ho asase be bia na penifo ya toba nti um twin trasun committee e hu saje ade ya Ghana fo ya penifo ye enye ne sen ye fa so ye nipa ye man enti me se mo ka mo ho ye pa na penifo so wa ma je be ba so wa ma je na se juma no ma mo kuma be ye state farm kro ka se nyina state farm kakra professor na fa ni grant na okwa juma abusu we no ye kakra eji bate okay, mate me das papa yen fa final call na fi yen fa dwumadi nsi na dwumadi for France we ho no entra so. Good morning. Good morning, Brakobra. Mrs. Mita. Yes. Mami ntio. Hey, Brakobra. Me se gumiti o. Ghana nti ye dan pa ya kwai. Anope nyame onhira mo. Ya papa kantanka bae. Odinema bebre ba ya na yedi na yetiti bre mo aduane a na ye mpo na ye nnim a oyi bi wo TV so a ye hu ye Ghana fo mpenifo mo ye den farm den no mo ye o mo de farm me papa ti village aheya mankesim o chobo ade ato ade ate na abre odiantos woti a wodi ya ade asetin tomatoes eni kokokoko ni nyina ye nya support bia wo man yi mu nti obi koduantos okwade bosia first me ma me di loan no we duantos no we duantro wa no we duameko oti no di kodua so be boka sensika onya ye no enti obeye biem aden Ghana mpenifo mu ndi ntos o mu ndi banti ndi bode ndi bayire ni ye na ye digu ye yem na ye di nya nkwa no so kwa hu hia Ghana mpenifo
na say to me mo fa e won man mu ne ya mo bo papa Erade hu ye mo bo okay no kan ye mpanifo no be so mo we fi o mo ho a mo fan kofa na ye hu amane aden ọmọdé ni eti mu sei bibi odo kwa kwaji efi obi wo tese wo gino ho a won ti ase ye wo bibiye bi wo mayi mu enso still ya yenkoa enti sa some the so what say gay we ya yensan yentumi nsan nyina ye yentumi mbo ye ho so nti yentumi nsan because osanya also ogbo no ho so no nti obi man so bi obi man so no obekọ nti on nsan ye bekọ sa yenkoa da wan si omo nko so nye ye to won hwe but Mrs. Mita ye da sepa busia yentumi enfa calls ni bi ma ha and ye di dwumadi no ye di bezigi ye ko quick one afi ye hwe na ye wrap up me quick one there make an say but say Ghana no family die kwayo no die hia dodo na Ghana ye mu kwayo no e Ghana ne mom no yesre penifo no omonya yi say yetimi ya product so Ghana for so patronizing made in Ghana nyoma na ne tell ne dey brand new dey come na mfo ba miense bi di on birthday for your mom quick one na so and the edikan no koma ye na ye chairman Nicholas Asante ne maame ene ne maame awoda mze FIBA chairman nje na chairman ti bacho maro beta abo ami Nicholas Asante ne maame na oda hoyi na o se ofeni maame mama o se de abrewa boga sa no ofeni maame ko ne maame ho ofeyi enti Nicholas Asante wo maame ya ofeni Madam Margaret Ofori Fojo mama ye na ye ma awoda pa oba e ma awoda pa enti de to so mienu su no ye na ye nua be ma na Kotoku Royals ye frɛ no Okatachire Afrifa Okatachire Kofi Afrifa no ne former PRO for Kotoku Royals oda ye team a atonsuom no ye team ba kwa atonsuom say wa wu team enti oh sabi no dey feel that but said the first semi feel that doesn't mean say okay we support and every part Kotoku Royals the chairman the madam for party ye team no Kotoku Royals chairman the madam for Kotoku Royals the atonsuom na dey me ase nya bass fefefo ye bibia branded o na mo ye tonsuom the former PRO for Kotoku Royals okay the chef rifa happy birthday so was service so Obia ka bibi o Obia ka hwe the ritual e cover anu so dia wunim no eye last person eye King Kuta oh me am Kuta I know the only no honestly did the birthday Kuta what to say oh the way yeah nice FM was share Kuta no Kuta no yeah Kuta King Kuta happy birthday for DJ Zigibi any Hitman welcome out me da as boss mate kwajo me da say Kofi Brahma na quick one ye hwe na yes sorry so Hitman ye ko na ye bedo bi as say or the 2 DLFM 106.9 na ye chairman general so ye can say Nicholas Asante ye be man ma me happy birthday nya chairman no the general so aka no chairman general so did your man budi friend chairman general I see Nyankopon enye na ma me kese no ntune nkwandam na on fan fien be bring kan man na ye ntimi be ye ni show what you say oh picture if Ziggy are racing the day and I me top it up Nicholas Asante unimno na ye be Brana Mazada ni idea ye be tia Samje God son in here and ye be tia Samje bakery your mama hi your mama hello nyame aduma Friday but and think me boy say oh God son in here and you here the brand ambassador there brand ambassador there we yin mpabo aheme but me da say kwajo yakọ na Mr. Nicholas Asante no DJ Omari woni mu no menya sure so woni mu no opene woni mu no bibi wo ha mo ma ye hunu de yakọ ne de ba because de yakọ no DJ Omari won sin ne mu no o say omo no ba ni mo no so ma ria din woni mu ne pa oni mo no da be o silent means consent opene onya consent enti Mr. Asante de tia ne say no kure wo mu no enti ya besre meni DJ Omari ye ni mu da ho adi kire ye we kire din Mr. Asante Nicholas da ho adi kire ye on ye patron de ma DLFM College Association na mati din no ba meni mu no ya bi edin de yatiba ye ni mu no na ze uni mu appearance listen yati din ba ye ni mu no ona no ho adi ma ye hu no na ti din no meni mu no meni ni hia akrada
Oh, that is it. Oh, minimum no. Minimum. No. Me here na minimum. Oh, yeah, that is it. Mr. Nicholas, minimum share that. Before God, the master, me share how could me who no. Minimum share that no. Okay, me here more. Chance enya yank e ne be share no. Eyem la, some say ne hu ni pa bi free mo, say ne papa say ne maami obi uba kan na ye. Na yeah, ne bibi sa na mentimi anko. But me hu ni I think say ne papa. Me hu ni so oni kura me hu no. And obesi form. Me enti me pese me ne DJ Omalo ne Hitman ye nimu no. Minimum me sama. Minimum ne sai. Okay, na na de na you. Dabi tete. Asa tete. Kodo muntie. Tete asama mo ka no. Asa mo ye ne say I put it to you sir minimum no. But minimum no. Papa minimum ne da. Minimum papa da. O Mario nim ne da. Same be nsu nim ne da. But mo mi enu Kofi Taylor zigi bi DJ Fiba. Papa di bi o ma midi. Ye tepa. Afiba. O Mario ma membu so asam. Papa no wadi ni bibi pen. Woni ne hwe da. Kode wadi ni bibi pen. Minimum no. Just say bibi ada. So oni kura mi. Mun miensa musi mun. Ye nim ne da. Yes say. Wo hu say ye. Ye hu ne da. David ase me. Na mo kike. Kode ma mi ti okekwa na. Ni enko, ni sorry. Rakobra. Ye besre said ye ka no. Me de bia me ka aha ye we ye ni any ill intention bi atie bia. DLFM adwumakuo no. Ghana ho do ene o man nkoso ntini ye wa. Ye besre ye ntan bia ye mpenifo ne mo ne ankwankore nso ye wo bi ne nyina nta akiri. Yenim Ghana mpenifo bi wo ho no mo so agya nko mo kura betumi de o musika yi aboa ne kua ye tompon ne ade abado obi a piska akọ pe no de akoshim enye say ye ni di prekonko a ye ni dachi bia so bad the mpenifo ni fa politics ni mu akwan mu ye politics ahodo ye wo Ghana o ma Ghana mu ne kua ye de wo mu ye de ahi ye nya ne saa na Ghana ye yi a ye ni ankase ye nyina ye besere na mpenifo no kwadu ba bi kura mpo bi kura magina be ye campaign yene ya bra wa bona enya wanum kasa o man is here we are descending no I'm telling you bedu ba bi no MPP na needs benu o mo ho because say na Ghana fo ahum tatis nyina wie de mbek ye nim won from A to Z enti de aka ya monsan no adwuma pa ne ye hwewe enti uba na de wo be ka no wo ya ye ne wa ya adwen hu zafi wo dwene o man no ho eno pe ne ye hia enti ya besere from now going no mtoto ne ma yie na mo ye bibia mo nwene mra form sade ye enti mo form nso ebe wie won san okay ne nyina ye ho nya den ehenha yen ti bra kobra me de manu si na me tia ye mpenifo mu tia no pa nyina ka yankopon hira wonom ne enti ye maame mama odobroni Madam Priscilla Fusu yes ye mama Priscilla Fusu ene papa dadi no mama ni nyina yankopon hira mu nyina mo ho ban ma ye no nko so anya wo mo kese ne hira ye managers nso Madam May o tenenka oh yeah enra ye na mo na oh enra ye na ka chen so ma men so tenenka okay ka chen se o ma men tenenka ka chere me wo fa se ba se chia na fe ne pa oh silver lady oh ma fe no mate o ma men tenenka mate right and up yen che ora rocks na mankwa ye engineer Lumba in supernatural mineral water. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I said, Enkoma team ni executive producer in Shraba, Kwadwo Samibi, DJ Mario no pay. One man pressure papa our dear social media and so. Best man can do say man biza no pay dia go promotion some good ye munsem e baye. Ora samo Kwadwo Akwazigibi e dia call technical production na oye bibia kama FMA ye. E wi asem kan na hya nsom. One hour ba won che be kan kofo ho nsem kyerɛw no. One so the one so some a quote, go catch a head for from. You're from Hitman, Marche, and a pay, and that's what a homobia.